Yo adofo sorry dey mienu e na modofo queen blends makeka keka boma odofo me dey na me so be subscribe na wa like na wa dey wa share na afwe bell no notify say bia videos bia me bia no so benye bi ahwe na me fa monko abrantie bi on dey was na nim bu ni dwe na on dey sika twetwe na aka no wa twe ni reso sikan na abra crash na chi no adofo dey wa twe ni reso sikan wo di betwa no ene bubu abo maame no ama ne ba no afi akira be bof mama akleti awai se bi nitima wai se bi o ene sika wo di ba betwa ne yire no ye odumfo bi na edu ansanka asemaba eno nse ngongo tie mu nsem sai ene sitie ena abrantie watumi abu yire ama akra wo hye na chi no apatire ama ne ti abebofo ma emu achemienu any presiding elder being on there, a man and why in, out, then oboya na we call, then ye, near ordinary, abba program is on for, omoka home asem. Any mammy being swa, what's in a bar? I can't know what it's in, I do say, mamma na that I are a sabra crack, now a man to your hospital person. And say be a branson aka adofo come when the uncle wants here and some coon and someone shall cry and some ya bang and what to me akacha mammy mammy and to me aunt to swallow about beka or there some yaba program is and so the uncle could see me patch on me the mammy what from coming to go me de obaya me patch now where you mammy nephew me patch and I'm a mammy obaya me patch me patcho mama ya me first of Roxen come on me patcho David and no be oba he be at the Roxen ejeni boate la Roxen eh me patcho ewie de boni bi ani na me ne me mama na tie na yare abo me mama akwen shapem ana me bla de ya abo aten won ete mama ni koko last week no mu yi na Monday no to mu yi na me frɛ me bla na sɛ me yayi me mama Timika chance ya mama no was sa na mse han and also mo je say na so mo je 11.2 asamo be ka cha me say me bla ya abatin be ka cha me say me kwa ka cha me mama akwen shapem ne say one pla hospital honum na hospital be na mama pla pa cha odaji na oya adwuma oji pa cha odabi akwen shapem ayo mam ne ba ne ya abatin pa cha me mama so won fie 7 dabi me busa wo say Akuyen shopim ya mu maame ne ba paali aboaten e pa chan ana ne maame akoda komfo na to hospital yayi no na wo frɛ no sɛ bra yayi anti o wose de wose me nkwa kan kyerɛ me maame akuyen shopim ne sɛ on papa hospital hɔ no on papa komfo na to hospital e pa chan na enteka me bla ne so na ete me maame koko wo di sɛ obra ya pepepe me patcho an to so wo ho mama eti won na temi maami ni koko na me yesa saa dia en sika no wonya ni nyina won kokra che ne wo se won pe bi mayen na yen fa nko ye kotua me meye adwuma e dia teto ka che me se won ko ho ne enko ho tena eti dia obeka che me se me kan che doctor ne se maami ne plapla me penso ami maami ni free hospital ho no mla fie na me nkoda che se maami ni nwane nko me patcho wo nwane na me nkoda ho na maame ne mpa bosia ni bi embetu aka na yenyime to aka na me se we de asama wo ka ne de e kire me so na me de me ye me jaye ti me wo no ma wo mfra me frɛ ne kura wo mfa me frɛ ne yira ne yira nso mfa eti me de to me wo fa ni ba nya me maame enua eye siema de to na nim ka chance ade a me bla ye me no me mpa me ye adwuma me maame yale yeska e wo me hu nyina na matam e dia baji ase sika bia ni me waduru sa me kompa e di sa me sreska na menye ska dia yede akọ me ma me so awo mamu wotwe me na me ye ka akire wo ma ja na bo me so yale ye obi ani wa wasi ye mpa bare ma me ne da obi mpom fle emusafo so sa ma me ne wote sei ana da me de no nti anu na me de to me wo fa nanim ti me ka na me wo fa ne ye so ne me bla no be kasa ena anu a wo fle me to no flashing kwa no ye me na me flame se nem nim se bia wanya skani bia wo de ye de eba wo flame o se an ye ma me na ye sanam se 11.2 eno wo se sa na me se an efi na no a na wo wa ha sei
na wo beje ni se wo di ni kokumase na ekura so wa no wo no oyale a e ka ye tua ye 1.5 it is ade a ma me na 11.2 no mi pesi kan tua mi su sika a wo me ho na me di awe ma me na besi sa amre se ma me no ye yi ni kofi ekura de me de be ye adwuma mi nya na mse sa ade ne me de bedam udi ya na wo me twene bo a o ma me ne akua nso 76 years o ma me o ma say pacho 8 mwotwe pani owo mu ose hase bubo roko be so utu dia ya ready se me be fra o pacho pani na owo mu de akoche se o pacho se mwotwe no ye yiwu si nchen a so aka ni nyina wo mu ma minnim pon a wo o mu aboso me nkro yare wo mu si hospital order pacho de bi ye mfre usa friend so a ye say ye mama menim prapra konfa not hospital nyina anwie no fantenaka pacho hase bubo di ni mama pani owo mu wo se akoche se wa pacho mi hu ni ono na di sofia no okay all fine owo sleso nyanyini nyina hini okay so far you ready meba on time to so na to so ne ya aboaten na to so no won na wa abu won na tu fun se ne ma me proper confirm not nyina ansa no de fie no na do to so me ansa ne de hega ono so wa abu na do to so enan no ono de manu ono kura de o ka tira me ma me se yale ebebo no nya anu aduro da me ne na te aba ho to so na do to so ne de ma adwa ono so wa abu ama ne wo sere so na de mi di na chi wo de akwasi ono ne wo de nchamo so ye ya tiri se enso a wo bubo nyina omunyo bi a omo akwantu omumpo na makase de omo wa chirichiri nti omo ntumi ma omte Ghana ha ya ma me ne beda ho na sei ni ipacho 18 days nene bedu wo twini yeyi no na sei ni ipacho yeyi no 10 days nene 10 days so nka hospital ne je no na nwotwe na ne hoto no ene yi no tini mama yi no ntino waka hospital wo den yare ne ma wo de o ma me ba konfa no che hospital chesa den ne si biem me person hu ade kode apotin mimi ni fie me pie sa me koto ade yale ne nso no etaaba we kan wa 3 times etimi ya sa me koto ade na wo ayi me koba ya na me wura ade mo no odiam ni kase na ni su biri no na me busa ne sa ade nti eche na me hu se wadwojo a na no echi akọ beebi na me ne ko da ba hospital mu me de ne ko yempo mo se yale ni bi o mu ja na ma ni firi mpa so beto ofu na me de me ya na doctor ne ba ko ka se me fa ni nkoji na me de no ebe ji ya me but Naomi when are you catching who was say me pa cho me afa na me ko 30 years ti yem fan say 29 me pa chan we pie wo bai wo ma me ntiapo when wo born na mani ansa na wo de ne ko hospital na sa ho prepare nti kura no we ahopopo wantimi kura mfobia wo de ne ko ya ansa na wo bo mama ne me pa chan ta ma me de ne ko da ma hon na me se hon de wo mu beti ma hwe no ama nka bi e ka no metimi atwa ti ache no mo bo ache sa me mfa ne mlaji no na me frɛ me blan na nkompo Brian aboni die na yonkofo nyina hu so se ne maame yem pepra ye zoom lion for prayer bi ne fa ko se ne maame se mo ya bo aten ne ka cha ne se maame ne yale ɛna ɔse saa de a maame ne yale de a me mpe obi enka me frɛ me sister na me ka se manu no na wono so mla akora akɔ ɔno mo no ni twa ba so de ba bu ni pakoro no na de ne ka cha na me ye se nyatwe wɔn de ɔma ne na wontimi blan ne saa frɛ me se wa ama and I'm see Debbie and I won't you woman you crana. Me and I'm ambulance a Kenyana. Sika what they buy some in fact and share my money 2 million. 2 million ambulance 2 million. And the akan. Me and me a what that would do a bed dinner do obey me and a damage. Tieva, utu confornate no, minim catch the kafra pa wabre wakum. Udu den na doctor for ya chesam unuanom panimfo wo ho enso ye yi ani dia maka kire ne se wo mo ma me yare won na nko den ye the oxygen se kire me so ye the oxygen esi ne so no mo se ne ho me ne wo fom eno mu di si ne so mo de ne koto di ayi red honom
emergency red by bomb de ne kwato yen omu nyina wi e ka maame ne nko to so mama e ka maame ne nko to mo de ne kwato wan me pa no pa na me yesa me koyen no mo ayi na firi wo maame ye mo hye me na me ne nurse ni bi wona buza sa madam me pa cho me maame wai no so mo ayi na firi ase na so mo de ne kwato hin no o se me nko edan bi wo ti me ko dan nim na wo e na wo mo se yi no ti me sa ko wura dan nim ko ye no on se no ti na me se wawu na me se busa nurse ni no ho no se ya de ne ko D5 e na me ko D5 on ti me ko we on no da me ko ye no da D5 on okay ti me ba Naomi o ma me da D5 da djuma na wo ya wo kofo se obra wo ka se wo se obra se no okurase de nka hospital ka abro so ha 150 wo da ba krokesim da djuma na wo ye ntie ma wo kofa o ma me se broatia 76 ne dia no me de ne ba krokesim na wa betra me nchen na ma hwe ne se me ma me no me pa cho me to anwa mo na ma me no me ha da kura me ne netie fi se baby otie no wo mo wono me bla ne wo ma ya aboate no wo ma nsuo kura no mo ma ne nsa bi e ma me no na me ba e na ne ma me ne tie 11 years no e na me bla ne say akura na setena ya etimi me fa ma me no eti se me so me kwa fa ma me na ma me ne nko ana e beda e wono so yale stroke na ne pressure ne nam e wo wa na aba na me sa dia mitimi ma na ntina ho me ma na ntina kurasi nti wo mra metena me ho e wo ho no e wo da ba wa metie che na ma o de bai e pa cho unuanom so na aka wo no mema ewo mu yesen so no e pa cho e mema mienu ti se yi mema mienu a memu mampanifo num ti omuni abadaye temma ayem sese anase omuni omame won tokwa bi obia na anamu bo ne bayi se 17 years obia wanyini bia ya bayifo ba ko menu no eno abo ne bayi obo mame bayi woso maame ne tene so a ekunu kra efe ne kunu wonya bi oya dan tra no so ko so no ti anase wabu ne mu no te no so mintimi hu nti nkaye no so ese menu no no se ne maame atra na waye so a nkaye no so wo mo so obia yi nani ti da yeyi ne free confanoche a ofre obra no na okoda ho no wate ne nka biom me maame no unuanom no asem na mebisa me ti wo omo frɛ phone so de obia amfrɛ me obia na wo frɛ no a otu phone de ma say manim proper confanoche obi onye staff for confanoche no why na proper ho e pa cha no oda ho no e na oka chem te yeyi na me nka e ka ne nkyerɛ no me su yeyi na ya se ka no me yeden e pa cha me ka kyerɛ no obra pani no eti me frɛ no na me ka kyerɛ se yeyi no 11.2 no and also ni 1000 kra me yesen ka sa de nipa 8 no omo me anjeje to de ye benya no ya famla hospital ya se boklata me amaye adwuma ateten kaye no eti wo me anya dem boklata sam o kan se woni 10 pesos kra de mama me no woni 10 pesos kra de mama me no ti me kwa kan kira mama me se ne nwa atona wonya adwuma emfa nya de entete okay right me kwa human so tweme hello Mama, you just be a cry. Hello, good afternoon. I need just be a cry. I was so when you come here more cabbage 2 million. Yeah, good afternoon. Yeah, come back. Mama, yeah, good afternoon. Madam, Mama, just Mamma, snack, I say, point to say, I am Madam. What is our mamma a queer shop in Mother Financial Hospital? Madam, Mate. What can I say? Oh, some men know. See, the American say, Mamma, what to mention. If I saw the American with you, me, Tian coming from him, make you planting from. If you were a me at the Nico settle, Wahasama, Yana, so Mrs. Rukuntiana, might be a better man to be a room, yet not no mammy abuse. And then could I buy some of the court will be in some of the name cook, Massey. Namunya, the agents and Hoa.
so make kasa make kasa dia mo so mo mpene na fo tamana de kwara ya de nkokọ ba de na ojuno na me de na me nya o ma mo tobo amasa wa ma mo ni petitu bia che o ma no kokọ o ma na ya watin me from me se mameness ana kasai ya me pusa say what is say umami yare da Confanoche Hospital madam ate na nanu so ya yeso yare wo da fa say uni aketwa no wa ye niamo ho samatia na me buso say what is say umami a wonyin say wa boso menko what the hospital tio wana da no kan wa yo friend mama gbo mama ne me kwa mi sika bia wo 3.9 eni ba so you plan na me do na wo mama wo hospital no aka hospital wo de dia sina me na me no enkwa mi je enkwa na ye ni ntimi nya dia hospital kwa mesi wo nanu uni abai fra wa ye ka se ya bo ka ma o leve mo abo anuanu mu nyina mo ka mo na mo da mi na me ko fa no han o tia ko o tia no wo ye se me ya di ntimi makura na ye ka ko mi 2 million ama so den ni ya de ne ko wo kuma tia wo to no bi ncha na wo tie obi ncha na tia so timi ko tia ko ti o ma mi sa mi ni kwa ko na wo de na na ka ba de ni afi de mo mo ni abere na mo ma ngo ko wa omra no metro bi fama no o ke nyini firim na no ka sembi mesi afem wo se kapre kwa wuntia o ma me nso prayem empa Confanoche Hospital nyina avantaka me ka se president kwa ni mu ya de e kwa ni mu ya de me ko fesa no he bana mo na o ka me ko fesa no he si we se woni bi kwa enti o ma me yare ayi no wo se on so prayem Ampa Confanoche Hospital wonyina fantika me ko me me ko first cancer we na agba enti se woni bia saka so na wo so ka yo woni bi kwa me mun yankwa na ye woni mun yankwa na yanka wonyina so kwa mba ma me okay senka wo cham se woni me ma mi po ye wo ka so ma mi po na ye mpo anka maji atum na de nkora na ye me busa nyam ne ukemi musa woni e biasam me se wo ma me na yare oda owu kata so ti ayi me fe me bo ma ne so ma me ewu obesu obesu wo si mo ba ma ne so ma me ma me ness me catch say manso a woni woni e twe say wo mo ade say me catch na me ne ntwe manso nka ka say wo ma me fa prayer pa Confanoche na me se woni bi kwa wo catch so on pa Confanoche Hospital Just after I said I can't do who sign Sanaka. Me from my minutes. Me, how what kind? What's what you say? What kind of hospital? Madam, and no money on what minimum said young granny city. Now, Mamma, what young Paranin, oh, Mamma, swear. Oh, Mamma, swear. Yo, Mamma, so yet. La si o madam ti wo so o ma me ni ye wo dia make wo ti madam e hello mi ti pa ti madam wo dia ma me ncho yi bi kakra tete me nya se bia enkura no di o mu ye no me from se bia di o mu ye no na me tira ma agene sa o na yi bi madam tete ha na ma me ne pe no enya dia se bi no na ma me ho class di no okay mo gina ha na mo mi so ni kare mo se ya be fa na kokuma se abra so ha o se me yare ko ma mi kokoska wadi bi da me ma mi kokoska ni na ma no o de ma wa ni na ma no o de ma wa ma na ni kokoska na yesai koko na wa tia wa se de ho ya no wonya na bia da sa me ba sa na si ba ya wo so obi wa cross na wo hospital ketuam ko mu ya den ko etimi bu a kire de back sem unti bi da minim sa unti bi da enti enye wara ho nye wani wu se mo ma me aka hospital na ye from wo na me manso kro na ebufu kro ti me kase ma me ntra ho mo ma na praye ma me abasi wo wanya 76 years on pra hospital wo nyina madam dia wo kan wo dia wo kama me wo tie ma se mo a enka bi kura esida wo tie ma dia me kan wo tie a enka nya ne sen ko oda hospital no dia me kan wo tie a yo ani o ma me wawu o na me se o ma me wawu o se ho o so kan na me se yo me se ne o ma me bo ma ne wawu
Wanya then abaye. Udi adaka baba befa. Ana obapa busia ye. Ana obedi na wotweda. Me so ma me wanya ti then abaye. Menya na meye. Enti ba dan ye ntontwene. Yo, wanya ti ye ntontwene. What's all right? What for? What's it? Miss Sorrow. Madam. Me too. Hello, Madam, me say. What's wrong with you? Me say, woman, men are watching it in the when you, my woman, you're too bad. And the man at the first woman in a quarter. And he said, Mother Fanama, me, I want to mean to 2 and I come at home. Went to me and to 2-9. Some men made that conformity. Oxygen finish so made the many background. Nama catch up was a boa cafra na hobato. Went to me. Listen, 2 baba for body na call. Yabi. Abeka ho. Enka na madam na dia wo kan si o. Nya be krema me pa on. Madam we. Hello. Me too. Tio dia me wo me ya kan aye kan. Ni nyina aye sikasem. O che dem say there some be on pra hospital. And to when you show some bad. Me bu so. When you mo bad. And the papa bo say. Da na me ko bo sem ko penen. And to bad obeka. Say ni nya ba ko ono na di mechi. E na me do me den krama na ono ko be bi kula ko pe biskani bi aba. Ono na di me den krama na ono ko pe bi aba. We are making a crowd, make a sad, make a crowd. One in the hospital, you can only yaka, one in Casa. So, you're on your face. No man got no better for 40. In Fabian 9. Oh, mammy, Yare, what mammy Rampo, I wore you, Yawo do donate you. I want to say, oh, mammy, Titini, more than 1 woo. I know. Now, all you have is up, Brennan, also better dog. Adiamano. So say 11.2 no. Quite by some number for some better. Oh, and I didn't me my family about Dabai. My son and Fabian and never banty this is the other than what it. Ye hear me now hospital. Oh, mamma, what you say? Ye hear me now. Pay a mobile for some more than 11.2 no. Say a castle away. Come back on Tadaka. Corona Benty Uncle said fast. Near you motor in everywhere. And to 11.2. What is it? Phoning in that. Some of Baba Ramano. Number check and no way in a coffee. What do you matter? What are you young boy and me? Hello. Me too. But what are you made the Bishop? My smoke and this is the idea method. Why? Okay. Now, Coco no Mutia Munya say, May Coco no Janaso, Coco catch and no one so may person me Abrewa Coco no cry, Yatia Sikana say. Message na so scan wa bre wan okoko enti me hia dia di koko scan ma no scan kwa sense ni bi ti kwa na so so ya ba bua ne yi ma me abre 76 years no afi o ke jira so ma me you mate hello opening point say na me ado me hoye wada you mo abrewa koko no mutia sika no hwa na mo de ma no Alwa ko no se skaro na leji. Why na baje? Ma me na gini sika. Why na baje de mama me no? Ma me no soma. O soma wan. Ya no na baje. Ya na munya sai. Aro dia gisa me hwakra ta anu me na me hu. Sa me pese wo shoma me because abrewa at the hospital. Yenye sika ntua. Ya aboati so oniska. Enuanum kaye nyina nso so omu ni bi ti se koko ho ne yete na brewanya kakra de a na ehwe ne koko no edeba ma no okay teba na yes akabra kakaba 3-4 minutes bi no ma du fie ne di ka du fie na mo hweka right ye nyina fi all right ti ya senia wo ka no mo se mo probose a we me mamu within 24 hours. Me mamu 4 hours. When you no mo so no.
hia mu nyina Confanache Hospital na ka eda ho no mo matua na munya bowa no ose kan say let me say yeyi no da yeyi no nim se na fuadu abeka wo de se wada ho na fuadu nwotwe bra yeyi ne 10 days na 11.2 Mwasa mana gabi aka ho enti ka no besa huri akọ ona from odampaso ona from odampaso madam hello ofa ya mi se o hello madam we je se ma me na wo na wo kan sa no wo ho enye se bia me chinu pofu kwa ka wo to me bisa no yi mi kwa me na me sa ko se bi me kanu wo che ya me ka me se bia me kokos ka na me kokos ka me hene kokos ka me hene enti je se me ko wo ka che no so wo ko ka che se bia me di ni kokos ko wow eturia wakama ture ekakra me afi na me afi ore me frɛ back why be say ye hiamo anya se mo basoma ho wo ya baba ma pani wo se sapani wo ho we jamo ma me 76 years abo ka che so simple abufu mpo no de abrewa no ba kumase a na mo te se mo ma me yare pani fo te se mo de na wo se mo ye mo ntumi ma ha no mo ka kokko ma mo yire no so no dia ne bia ma hello me too na me nkasa me best 3D be ko be week nya mo kan ya me nya ayi sa ho me nsa ho a me da ho on tinene kura ne da se me tumi kura ko fum kura me ba sisi an kura me ko pa abo ayi de ma me enti me na me kasa me nua ba no na me sinka nya mbo enwle no me se ye hia ana ya ka me be fe wo nua ba ayi sa wa no so ono ne ya ba panimu se wa ba nsa na wo ba na ma hwe ma so adwene ahwe se wate se ne ma me ya na nuanu mu nyina obiensi hospital da na moja Naomi o jare abrewai okọ kankoko abre no madam me say so blame no ma yenku ata o apra no me ma me na kasa no oni minu apa enye na net o hello ni ti o ya o oni fa nyi na net o na we ne kokko ye etwa we say ne kokko na so oje no wa ma o ya pa rubo bo hu ya nyina o enti onu pranti ma hospital ko me ye no enti da no ka chan senti bu bia wo kuma so ma me ya le wo ma me ya le wonti mi ko we no enti bibi sisi ade a obetima ko we no o no ka che phone no enti onu ya no ne mo na enti no we no ne kokko ya je no okay beba enti na ma sa pro mama ya jia so ma me na su nua no ma fra na ba Naomi wote ne obra kan wo se ajabre wate akura so so de ne ba krokase ma ne ka ba he akakaka wo dia krokase mu kanko akura se kanko obra wo so de ma ba ka che no ne bia wa bre no bia wo tie busa obra ya mi musa bonidi bla ba bia wo tie no busa no se me ma me ko nyobi ma ne busa no wo busa no onyobi ma ne ko nso ma me banana ne ne tie ana me bla e kwa ma dia pa ne fa so na me ko fa me ba sa na wo tie ana me ko fa me ba no me bla no kurati me ba ba yi ana me ko fa enya onu na de ne ba yo me bla no ka sa won ba ya ma mi tie ana de ne be si abra ba na me de me bla ba na ba ma mo na ma fle no sa wan na de ma me ne ba ya madam we wo da me de ba ma mu se se no mu sa ne se wan na de ne ba ya wo de ne ba na yire na yire na de me ma me ne ba ye na yire na de me ma de si abu akọ na ba bla mi ti kwatra on kwahwe no na me so me ya adwuma me akura so wa adwuma ba na me kwaya de ara ma me madam hello wana ma yire de ne be si abu akọ ne ba no ne number wa asesi a mum frɛ mu kase wana de abele wa ne ba ye me bla ne yele anu o ma ne de ne ba ye yeah hello mama antiness na me pe no wo de nya abotre doctor me gana di kan no kasa antiness na te hello me too me say wo de yo kan ni nyina no wo de Matias ya akwa na no ne tie no ye na ma me ne tie na one ne kokko no wo de me de no man be ma na de wa o pe wo cheche mu nyina chiro why wo de ye ba kan ni tie wa ne se ante me so Naomi me ba ese wo ma me ye yi no kate wo ti be bi na akofa no kokko ne kokko ye wo ne kokko ye wo buru ni nyina akra mo na ni ya no
Wa na abonu. What sikana we da bintina wani abele no. Obi amu obi adia. Obi amu obi adia wona ati ni koko. Obi amu obi adia. Ko ka chanta me ma me pa pledge na. One time. Bra no bedobi. Bra no be don to jani bi. Enne be boa. Me ma ya fales. Ala ma ka chanta me ka fales aduma e. Me metina kura che o. Metina kura. No. Ba ka sa bi na baba be fedu wo tire ma na. Ode wo ba ase ni sika wo ma ne no. Enye na se ya na ma no ampa. Me na na me ye aduma. Onipa na betina ho. E je be fa ni ka ni chemu fa 2 million. 3 million ka e. E ko so me nai. Ma me ni beti me di. E je be sisa me se. Me na ko to anwa mo na me de ato aduane. Ama ma me na di. Ko to di anwa mo no to nche. No nche ne ro na. To ma che na anwa ro ate ne nche. No atu wa e no ba e wo di sai. Baba e se no di ye. Wo di na sai. Baba e se no di ye. Wa na abodo. Sikani na anya bi no ani abra wo ya san. Sikani awunya bi ti no ani abra. Wo ya san. Wa to wa e no no. No atu wa e no. Ne nche na ko fa no. Ko ya mo buru mu ya. Wa na ba chire no anu ne sai. Ni amu mo kra madan. Obi amu obi adia. Obi amu obi adia. Adia abobi anim. Enye no adia ka sikani na wo baba be yi ba me. Eni ye yi na me na esra me na enu afre no. Me frɛ na ka me mama me na enu acheche mu. Acheche die. Me na force ku ta me. Acheche die. Mama no atu da da nyanya me na tie. Hello. Mama. Opani mu personal information. They say Mama waka hospital muso on prapra. Onya ba adwuma yeni no abeprapra hospital wo. Till 11.2 no. Akra ne to na waka. Wunim ne life nje. Me tie to wunim ne life. Wunim ne life mo je o ka. Ya no ne. Saka wu. Ya no ne tie me na me na kwa di mi ko twa so me kwa ya bi na ni si. Me bla no. Go be on fear. Dabi. Okay, ya better say. Ose go be nanka udi ni kotwa so. Mama me ko butu amna no to ma de ni. Me ko ba bi ma ni si me ka. Mama no so no ma pampe. Eno won ne me tan no. Eno ne me wotan na wotan. Ta no no. Eno wotan na wotan no. Ene me won no. Eno ne ko ma setre ono. Eno won no. Me ba won no. Me na won me fa me kwa kwa jiska. Ka wo be ku. Whatsapp no wa na me. Ana me ti ase no. Eno no. Ebebe na no no. Ene so aka o setre ono. Ukunya ka wana baba ya. Udi abro na ya mi. Udi abro na ya. Wa udi awaka jida. Wa udi awaka jida. Enye dan ya obeba. Chef Obamai. Oba pa me dase. Ya bo atin. Ya bo atin. 76. Ya bo atin. Asem na we pa we ma mi mfo ni oba pa. E da ye page si. Na no pay ye kosra no. E bi se bi osu sia. What ya pone ho odene. Oh. Na mami Ewurade na ye na aduma Ewurade na kura no 11.2. Na oba pa sa yare we aya bo atin ka se kura se. Ayade e kam ko na kom da ko. Sa yade we ka mami no wo sanko de abuom a. E ka mami no ni. E bi se sanko de abuom. Koko na se wo ye ma oxygen wo. Koko ase ye mfa oxygen si obi so. Oh. Senya kodai ana sabu ko fa de maame ne ba ne nchen. Ana yare ne kase ye ba ye. E ba so rashe no. Ani ko konfanochi. Ana konfanochi fu ada woro mo de oxygen si ba bi so a. Kebia maame sabre nkonti ase. No ka sa maame no wo yare wo tre ha no no. Wo nyare ko hospital da ama no calculate 2 million da. Wona ka cho se obi yare akura se na sa ne yare mu yadi a ye mo cheve em ye fa nko ko kese ma yare sa adati na mo yesa ma ne yare wo sa ne akoda ketua we sei mo ma we ni su akoda yi tin wa ha mo ma we ni su akoda yi tin wa ha na nkesi ka tire so ne ma wadi adaba na ma tire dia so aro do di kan ye hia do di a tire hia do di kan wa hia do di a tire hia awo ti kokoro hono woti won mo kika we sese
Woman me abrewa efie diosunsia. Wonu won pra yem pra konfanoche. Na yentia ne ka na katua no. Ne ade atetene bail. Asala ma amena befie. Ya boti wogu wani mu asepa wate. Sasam na okaye no. Wogu wani mu asepa wate. Na hwe dia wodi ayo ma amena wo ma di bi be wo. Wo ma di bi be yawo asoma ka chopo abonedate. Wo ma di bi be yawo. Na dabi so baby ka bi kirewa. Hwe no ama na anya o ya wate ya wate. Hwe na baby ka bi kirewa wa ama na anya o ya wate. Awo ya pa abosome nkurunyi nsen no nko akora edanu a wo ya aboati wei wo beti asabe wo maame to wo maame wo aba abonten no wo maame wo brei pa wate na keka asem kura ya wura kikire wo se nkwala no maame ne boni me na maame ne dia yawo ya aboati wo maame boni bai pa na maame dia yawo ti se wo nuanum nkitoi ana ayamfum sompodi atiawo wode wonta sane ko sane abrewa we sese won ko prepare konfanoche na bo sumi akatua de man wo ventia de bail abrewa we prayer ban de man obapa so de Jesus so la of wodi atiti ni bi no ja atiti bi sama mi wotu me koto na ye to be practical konfa practical sanye ya aboti ya kaminim sese konfanoche wo koda woni adu bail man na timintia ne ya dia prapra ma no prapra na ya dia atika ya bote wan kasa ye wan ku wani mu ase wate wan ku wani mu ase pa wate na kona bra biem wan se ka so ma mi ewu de anya so ngobesu na so bia wanu pa sa wusu abo mo no mo a kama bu ani so afa fidie so pa e dia se wunu no Edi se wu na to ka eniano mo ma na aka no so emma besia hospital amumu ya bo abaka mo nyina so mo wo emma mo na dia mo dia ya mo maame we no mo ma di bi be hye mo se mote emansia sanya ka kire ya enumwa mo pomto sika cha makona we ni nani huru se no ni jetre ka kire kwa na ode to awammo edidi dia no what is getting in a shabre wano no mo se ba video so ye ni say ya boaten wonu ni ama no mo kum wani mo asepa wate mo nya mo adwe sam maame na mo yanu mo na mo yam so for jk
Omo sweet mother ya body ama nuanom nwotwe me bisa se ma me ba wiase wanwo bank ya baka wanya ai nwotwe wa mako wo ne di no akuya shapem nwotwe wa na se aka ba ko na ehwe no just ai na ya na dia ya na menti asiense wo ho se ya na emma no wo mma no a ya no o ma ya dwen se ebia ma me dia wodro me na wo no we nya sa o wo bia no wa chima wo ne ma wo be yi bia firi mu wo bia do ne ma ba ta bia do ne ma na ya bo atene se sika ko bi wo ho na wo ne mu se ka kire ben ne ma me dia bia no wo de sika ko ne be ma ka kire no enti no na akwaye nwantwe nwanso enso bia ne sika ko bia ne o ya o sika ko bia ne ba bia wo ma me ne dwatire nyina ne kokoo no na yesi ahohene nti ne agya mowere na samaba modern na ye kokoo dua ba ko pakra na mete na nya pre ba ko a minimum dia me de baye enti se me ba panyine no na so kwotena kokoo no na wuti kokoo no a se me yade a eno na wo de be hame eno dia mabom dwatire ato enti wo so ba dwatire ka ho na nya se bia ma yade no ka se kokoo no ye nyu obi ma ne nto edi anti ne nyu obi ma ne nto yawo kokoo no ma yade na yenya sika ya de kwa no be kwa kosi agiragina na ya gisika na ya de abayi me wodokota efi se me mani bi eye na so mo ni bi kura no mama ko nwotwe wo bi anya mfia du kura wotimi bodwatire mo nyina ma wo eye enti wo bi so de woniri na memo nwotwe no wo ma me ya abre wo wei enka de abachi asei enka enchansi atwa no hwahia wo bi de na duane ba me maame mama ne yire nom ko mo wa me maame ya brewa wo bia de na duane ba ko afa no tete mama ntam wo fo nkora wo bia wo yare da ho wo hwe ne na awotwe ne wo akoya na awotwe adenti na nkora nwotwe wo bia ne adwen se maame da gi enti me de mani kura kwa akohwe no edi ana ba madwene mu enti se wo maame akyem wo de wo hia fefe no ho emra wo kwakyem awo so ena ti abatia fa ho asu abasu ene mo yawo potro da nga wa twinu fo tan amenu fo ayetaya afa me yare da ho ache so wo woni kura ama me na wo yi woni ma me no ti sa so ma no wo mo ba papa na nya bebe kura yawo me no kura yanse no me yankura me eyense no enda kura wa so adwa yakura na enda no akura wo ase a woni di ba bi wase kura fo Masi krafo masi ejame ya me de wo baba ma o masi ejame ya aso fa no ma no agi aboso aso so do ba ma so fa no ma me aso agi me be se atwi na he che aso krafo aso edi na ya krafo me daji ha want me amehwe me want me aka kire wo kunu se kan ho na kohwe ma me na ma me de oda no ba ma no kwa ma wo de aso no nya kakra tu na ma so kakra ba ye de fata me ho sampa so ye me pension no ase wota kokwa yi ho ene wo kunu mu di mi kokwa sika na me madaji menyaji adwuma aya dan na ma ya de na ma kwa prapra gya ma ya tief no makatuom menyaji adwuma me wo me da me woji na me ya adwuma adi ante na ba ma de wo ga sa na ya nwunwuran sa yaw anya wo nua ma antokwa asefie ene ye ka wo maame ya dia wode daji ehwo asam ne yaka ti so nua o manso a yo maame bra fie na ma betwe manso no ya mu wo ama wo no sa kwahwe aso wa o sa ya miense o sa ya du se o enti mu didi a eya mu da na mu da ya mu maame ache ma wo mo pa producer mo modern na nke yenya ma ne bi person tie ma no so papa enti wo nua ya wo ya de ye no aya wo da wo ka kire isuo enti mo tie sama maame yare enti mo kwaji hwankwankwa no enti wo ba wu na ma so to me ku che na ma ko to adaka ye enti me hwe na mo de akwasha fam mo hwe ye o ankura ya wo mo hwe ye na mo hwe nyansa na wa ya wo mo no bra ya bra no ye fa so nyina na mo right ai ma fefe me pa cho nyame mintin ko me dofo pa nyame ado me oye ewie ya krado fa you to sa full speed ewie de boko me ni mi kru ya amanfo ene agemasu dia wa agemasu ene wakra me so wakwa akwa ya adwuma
wo kura efre ni bonsu e hono mo enti oye okwa ne be se bosome na se wo mane ye ne enti me fra ya amafo me fra na wonfa fo ne konso wonfa enti ne kasa ye ne nyamu ne nso no boy bi one ne kokwa ya adwuma no akwansafo ra se emfa se mu nsie wo mo enti me wo no mo ana be ya akwansafo nyina ya konkosafo ba kase bidom na akwansafo de om nyina ya konkosafo sei to aso e enti ba ne ba e fia ho no mo enti boys ni busa no sei na hene na mo kokwa ya adwuma ene wo se wo kwa wusi atase ya no afrobo nsuka enti na meso miti ho no mu din na me se saa na akwa yi wo enti me kobusa na danfo ba ko no wo se wa boma no se e ma me nkyero na me se o mekura no medicate enti mekọ ho no enti me kwa mi ebusa mi am kan se na ebusa fo ntokwai enti mi busa ya akoko hunu bebia ya amafo ajemeso mo fre na botan so de obi ya ebe hunu enti me kwa ya no na me ya dem sister ba akoso enti na me mpeso obe hunu se na yire ne me na me so ma tese so no oba na wo ho no mo enti sister ni busa me se sister de na me so me ba betonsa anu wase ansa no beto ne se na me so wa de nsa ble mi kunu na mi kunu ne nsa na ya basa ndo wase me na meje fufu den sia ne anu wase sa de anu ofre boy bi se unim bla ya dwume no wase ne kwakire sisei eti ya kwa na wase sister ne sa na tie de anka ma me fale no ba ma me na me frɛ na me se asema me ne kwaka no enye phone so asem sa wo frɛ na obehunu se mabanya de kora na obemmehu na kira kwan eti ho na wo kira me babia wo ana me koye na me ya beduru ho no nso ni mahia sister ba akon so no nso oba enti wone ne nkola mienu enti me sister ba akon ya se da ye kwa fie no se na maame wai ene wo so maame nie enti ho ne maame asema be kan se na de maame na amabi enti waka ya na me so maduru ho na me se yawo na me machiri maame babiem ene ho no mo enti me kan sa na na abusa sister ne se sister na ho na e kan sa asem no enti no hu me enti ho mi pini me ho ana na otwe abebia twe ana me so be twe abebia won twe abebia se enti ho na me foro babia won na me ko ho no mo ana me se ya se enti na wafo oba na betenti na wonfi me ne nkola ya ye mo operation miensa wonfi me ne nkola na kwan be so na me fa medidie o ka kire me se enti wu mi ja wo no hunu ana me ja wo dadada ana mso ja me tambe no wase me ja wo enti se wudi wuni ma me ka kire ne kote ne nya wudi abie no asa ba be ko ho ana sa kote ne nya me di abie no ma be ko ho dia eni esum ne ya wo me ya de se ya twam ya ye mo operation miensa enti ni esum o ka kire me se ne odi mbe kwa kwagina dua so ne wa wo me eni wa hunu se ne wasum me ana mse sa no ka kire me to aka na maka enti ya wa de mehu aso yi ni nsa masum na akura keto eche mechi enti wanu me yesa na akura ni free mechi won betetoye enti wa betetoye na mse yawo enti wa anwene mpo se akura keto a we eche mechi e na wo bim ti ne se sister na wo ka se maame no anya de amafu mu hanim bi wo ka se de bi no ne sister na chechire na sister jaminsa na wa chechire mi nsa isa ya wo ma ne bumi wo ma me kura mi ntimi anya twade ibi nto saa mi na akura ne da fom ho no mo enti mi ya ne sister ne tam akura no ene wode oyese ji akura no na akura ne ohia se ne de mo ye no ena me je me ba na me yese me na me bre me ni etwa me seka enti meje ma de enti me de me ni wo pata me wi aminim se bia wo kwa akoye na adwuma enti de me hu an se akofa kotokure wose me yi wo me ene me twitwa wo me yi unsa ba akon afiri enti me ne ba panyine no no wate abe ba akon so wose anti daw enti da anti ba ba beku me maame enti da anti beku me maame wose ya maame me yi ni nsa afiri ho no mo amo no wose ni okuna no akumi nso aka ho na akora ne kan sa enti akran kan na instant anti blanti akran kan we na nya walwe ho enti ho na sa papa bi nso do na fu ho no mto wati se meku no na papa akro de amini ka ban to ba na se ka na kosoro eno ase yawo eno wawula fasika ne to no mo ena ansa na wode sika no kofom eno ase awula besen komitiifo ne kwa ka kire wo mo ntimi kwa komitiifo no ma me no kura na me ne ye ne ko ye no o ka kire mse kura nim komitiifo nim eti na mtu wani mudi na mse ai kura be ya no komitiifo nim eti ya ho na mkra me ba ne se endi no asema na mse mi to nsu ya ba me anum tine sister bi gina ho na mbuza sister aha komitiifo ni ana ase komitiifo wa ha no mkra be ya no komitiifo nim ana mse kire me ana wo kire me na mekoye ana mde amane nyina akokobọ no enti wo mutu moto ekokofa no enwuna mu hono e bai obai asem abeka ne se won de wontwe me so sekai
ana me nso kura ni mu minim hoda mi saada na me ko ho no nko a enti ha me yes sister bi ekura na ye dan eje me enti wono mpa omumusa na wono sister ni tifie onko musa sister na ka che ne se wono de wa hu sa be ma na tam seka enti asema me kan ni se kura me ti hu agimesu no akwa ayi de sa dance enti boys new enti asema me ka kire ma me ni se adanse kuro mu mani pawu na me na me ba e woni me ni pasuo se me adua se me ya homa ye nipa na twem seseka na wo ka sa asem no enti me kwa me kuro mu na me kwa me na menim ne me koye e na me na me ka sa enti asa na me sister no ayedai wabohu enti ho na wo be ka se me kura me ka je okunu se me de menim o o ka sa me nkodi adanse na me de me ntimi nkodi adanse na sister wo boa committee fo ne ba wa asem aka no mo so be kan enti ho na ayesa me bo bi akwa akodi mi kunu no ho no na me asesa na te de ne me kwa akofa me bo enti bo na me kwa na se credo adisi apuna ni senye ti me so credo ni mo no ene yi to me nsem ti me kwa wiadam ho na se bo bi anye dai eni edem ho no ena enti ne me banana radio wa plug ena radio ni so me nan na me dia bufu tam radio na me tokene enti me tam radio ni tokene na so wadi ka edai atwem seseka wonwina mo no no asa atwem seseka no wofie eti me ne wa mutete sisters for bitete wono mo saa miti sister ba ko ya se sister paja uti kawo wukuru na de sika ba no na me tie me kente na papa bi abie ne pono na ho anam ko wula de mo honom na papa no so de credo besi apono ani e wo honom na obi nso age me ban eti me hye honom saa na me se na wanya me mpo no na me ba we no ne panine no onko twitwa wo mo de tie wa na papa ne se na ye se ekure na wo ba mu no ye se ayifuo ni hanom ontimi twitwa wo na me sesa enti ho ana me pie ye enti me pie ye no ana papa ne ye se mo kaska me nkwa na de be ma ne ye no ma hwe obetwitwa me ana me ka che ni se me ni kaska na me kwa committee fo honom no o friend manager no se ne yela ba honom ni se ni tokwa asi enti no peska nya dai e ma no wenti ya kire na me koya sa de no me kotwe ne pono na ye no committee fo no ka kire me se makosa ni radio di a eni seska na ni manager ne de ba no o mo de ma na kotwa radio ni bi etu am kan na me se na asembe na eni tini asem opie ma na me se ekura ma mfante fo nkwa ne gu asem nya papa na wo ka sa asem we chenti unu aba bi ni mi a enti ka be ka sa asem we na me de me kan sa na me de kire wo mo enti ne de be ya ne se me ne me ba no yenti mi na kuro mu hono mo me konso me fa me keska me kwa na me ba na me ka che se andi wo se ma me se yenko na wa hwa de o papa kura ye no wa hwa wa kunya ne enti yenko ena eja me ni akura na ne maame no ne maame owo no enso wo ni de se ni wa de biase enti mi ama de se nka mesi ho na nka makoba o maame amane ne edu ho no na abo eyit minti minsi na masaba na ade asa ena me baaye enti me baa fie no ana me de amane bebo me maame baako ena wase da bi sa asem wo de wontimi ntena so enye se se nso so wanhwe enkora no nso nya de obehwe enkora firi wano mo nso no me frɛ no kora wo mfa me frɛ no kora wo mfa nna kora me frɛ no kora so adum ne fon ma ya e frɛ no na ba fitin ma frɛ no so adum ne fon etimi de me samade sɛ de amede ba ya ne sɛ so wanwa ne bibie ma onde onsum me na ne ma ne de onhwɛ wo mfi sasa me hwɛ enkora no kora atesa de ekora na da ache nkora ne be ye dai mbekɔ anti Abraham no wa infie sɛ me ba acho wone okuru ya amafo me ba acho ya wa ne mfie adumi ni oti sika ya wo ade ba me ba acho da bi onye sika no de ya wo ade ada ode na ntwere ba me ba acho onye me ho ade onye wo ade me ba acho da bi na kunu no fa ne so ka me kunu nim sɛ wa ba fia ti sika na wa ye ho ade onye ho ade ya me am ka se ye ne bibi for de one be ma no wo yes woni wa bibi mo mimi nya bibi ni mimi nya bibi ni one be ma wo yes Abra ukunu da bi enye ukunu ontumi ukunu why kunu na ne ho boade tetina obesi ma wa ma be mai ya mafo yi anya ho ade no ne wa wo mamu nan na wa dwane agyaw na ade ayansa peja mo fa ne bare mana na yanhwe ba peche a oda ne na so aba me ya dwane agya no wa beto donko we mo hwe ne ba no kama wa ya boso me sai mente bosume 9 na otwe bosume 9 den na ya mafo ka che wa wo bosume 9 no dwane za no
me ba chaw me kura de me nyamo ye no na wakwaya no de me fa so na me ka ho so mama na ntoma nkata na bubuo no ho maye fa bubuo no ntoma na kata bubuo no so sofo ate ma fro di ma wa dwemra ha me say dena yamafo kan ya odwane ada o ma na ninye me ba chaw na ni dia je pa me ma na ni je pa ye kasa ware mu ani je bi ne de he awo ma na ni je a wasa adwane me ba chaw ware mu ani je bi ni say me fa enam oni ba ma da che se o ani je se enam sama no enna emu de he ani je na otumi yo sama na aduane nsu di enna emu de he o so ma na enam na ama na ni je ya otonyom Cambodia otonyom utumi bo adwuma no ho utumi kai atija o so mfa ne ho nka me ba me ti dentina ene abna wo ho na umfa wo ho nka me no enso ya bota adwane babia star bia onim ya abna stylish star bia utumi ya kono anka nche me say bia timbisa sa dentina wadwane e ba twa ne de mintimi nkyere adokuro nti a ebia ma ne ba asa no untumi nkyere de nti a wadwane me ba twa eno anso woko ba twa so akram so okoye adwuma aba timi anka nche me say sabra okọ se okoye ede adwuma na ya oye me pa cha oya abe ho adwuma no ansa ensa tinam na se chi ansa no wani ba ho se ya boate ni ho nti e so hwere no me pa cha busumi ni adwade ye twa mu ena mani ba me ho se fita me fra na wonfa ena makon ho manso ma me fra na wase woni sika me fra na wase woni sika ena ma mani ba me ho se nya se konam ko hwehwe no be sika be no twen wo so no oyobi ota twetwe se kan ti sabra otwen se kan na akoda ye hye me pa chan ofom me pa chan min tiriye anene de tamfo ni otofam ti be me tumi hwe ma ne baketekete bosome na sane fi wachi tofom na se kan sa na akoda ye kam me pa chan me tam ne he akire kura no na se kan no edagira me so ubo police for ma ne me pa cha da bi e ho no mo se ba bia police no mo ni adu bi ase ana me kwanso na miniska na uko police wa ji so diska ko uko papa police wa ji so da ba na ko ye case a diska ko e wano aba ma o ya ho me ko ye case o mu ji misia ti wonim se se no tie me ne kume kwan se wa ka kire wo se ne ma me se wonya oba e wo so wa anamboa wo ya bubomia wani so adenjuju ni mama wasi ni mpo ama na jao se ko abubomia wani ade ya de na so abeda ho afie chi a wasa wo peche e ba cha di oba e ma ne ba ne sa ne se onu a na di dwato ano e ba ye me kwara me ka sa me mpene enti ye fie wura enu no ye se enkura ni nti minya bibia ama ne nka na me ni ja wale a enya ade a obet ne ho ahwe nkwara no enu o kan na me simati incident no chese wa babio mu a e wo one ne wo mi bu sa eno wa babio mu a me ba cho yin se we kura no me hunu hwe na wo da ho no na nim se yin se na beba baba ya boate okay abna kwatema wona oni baby o se tokro sem na homa no producer se wa woso na wonya no enti wo ba konko ya boate unti na mete Oyerepa FM dawuro no mi siso ama me abna kwacho na me kase se kan na odi gu me so ma wo ba wenya bosome na to from nti no me fa baby a wo so bia no ba beja me kwan na be ye wasede to ne nka ma me e fa cha ya mafu baby a wo she bia bonsu ho na wo no wo te me nka ade a me ba ho a wo ye no me nsusu sase na nka betimi aye sa ade no enti no se no so nwale me biem wanya oba afoforo enti ya mafu bla ne besum me ne hwe wo ma wo se nkora no hwe wo mo enso da ache nkora ni nyina wo beba ne enso nya ma na emom nso no mi ntiti mi ma wirem enhwe nkora no da sabu a wo ka no se wo munya wo beba ampa enti ya mafu bla besum me ne hwe wo ma ni uni asembia unya sum mi wi a eno ano no me kom ba bia manzo atana wo ba bi enti ba bia wo bia ya mafu wotime nka so for ya na Fatima na me frɛ wa me no kase ya fu na dum ya nhwe se ko ye nkohwe bonsu ho ye ko bonsu me se mo am wo bonsu mo na bo mo fa ne mra me
Bensu say woni obenya asem akwada kete we na eno wo de ne ko hospital there wasane afiri wachi abofom wo de ne ko I say police for channel so for second there be no train kotokule no train and I jan ko say papa bi there me fa train so for nkosi aga na we how dream pa say ya mafo ono wadum ni phone sanka ye nya no a enka ye pa na nka tie woro so na numu asem obeka bi say wongo twesikan wo ba so obra wo ba wo na wo no hye na chi na senya wurade kura na ya adom na akwala itito yi wenso so ana mu bi mo pepri ye na ba kokotia akwala ye mu a ka oni baba wo so na sabi akwala yi na sunu nyina yi na ka no so na nka yakoka na sei so ho edinya ye ka nyina na se oba no de na asem ye tietietia waso so ntimi nware ne biewa bra be fa na fa ne koma abusia ebisa akwaje ni fra abusia ho be fa ne kokoma abusia fo na bibia tuntwa na hwe oma na nkwala no so de se ne wo kai wo moa ono wo bresa de yare nkwala na nkwala ni nyina ombeba wo ya amafo so wo tutum se wo ma ni nyina ombeba eti bomodi ana be nkwala no na nyeso wo mu nyina sa no maba se ye be ye wasede na show tete ya de bama kwa matifo nso akyere obadwen wo asem mienu na be top no so no ye ntumi metre ha na ye nka na ye nyamo na ye da Vicentia nyakwose Vicentia nyame onsrao woni Rosario 227 no mehu ni pakro de bai ya Hammond Rosie Auntie Hammond ono na de bai birthday mama nyame show ti ensaka 800 ekuta papa sofo ne echre queens ya de bema ye nuaba na kotene kan so me so betra se na gisika no mame na me makwan ma etiefo emrem ya dofu bi te service enshenya ko ne Rosario Rosie ya ye no Rosina mame Rosina Hammond metri abo so for fasika no mano na ona se that's my so just can go so Yame mamu nkwatentene adwuma bia mo beye bia de mo de mo nsabe sombia enye nhirama medamase bompa ye ma do form ye no adisiga ebreo Erade mija wo mo shawonsa Erade mija wo mo adwuma shawonso Erade baby asika ifri baaye Erade papa hye wo manem sika ya wo mo de abremi tumi bia le be sori atia wo mo adwuma Erade wo mo ma wo mo kuma bre wo mase Erade hye wo mo de animonyam na ma wo mo animonyam Erade to wo mo kwanem na shira wo mo kwaso shira wo mam ewo Yesu di munti amen. Okay tifa ko take no so na de aka no 11 hwan ya beje afri unuanom ho anya wo ti de fakọ na fakọ take no so producer behama wo de akoteka no so e de amaye sane adofo so de aba no ye behwa se be yesa adwuma no e de amaye 03 so for just ye wo krom oh za mano yesterday what ya bedu krom oh Presiding okay dwane mama wudin Pacho FM amaboachiwa oh ye bika ho amaboachiwa awie de me pacho oboko me ne me kura ware be mfie aduasani be mfie aduni oso onware me biem o de me call mabusuan oso onware me already no so no was starting ma asem wo the chrome eti edumre bi mi fire funu okunu wantumi anche oyedan oye presiding elder of Pentecost eti okra mi presiding elder no oye masem da binya mi busa wo na so presiding elder ye masem mi minimo wo na na de shedebo Pentecost presiding elder oye masem bacho debi to so eti okra mi so okoni chrome sabre na fire funu be 6 months be hwe na nima wa ma wo konso discover akopɛ na to mo sɛ okwasan aba ti 3 days na papa yi ma ɛna me ye imagine sɛ metoa no already so manya information bi sɛ ɔyɛ masam akola me ne na tena pen ya wakɔ ware a wawo miensa ɔno na wɔne ne twempere eti emu no bitu anamo kokrom ho me kɔ ye na kɛse wɔne ma bonsa ho no abesi machi wokumase ana me gura adam se ne mabade a me ko afu makopɛ aduane kakra ti sabi me gura adam a me hwɛ me bed so na emoja eguso ana am say the emoja yi de adan abo bi aba ba wo kete so ana me yiye na mkɔtɔ omu na msi
ti mi si na me se mi amani akofo akopɛ aduane kakra ba nti me frɛ fom beduane yɛ sɛ mabrɛ eti me imagine sɛ me sa akoda na ɛbɔ bɛɛ fo a na me sim na me kofi na me koyi bedsheet na me si na no pa no desko sɛ bed ne so eti me tena bed ne so na me hu sɛ mogya asa afɔ ade no na me se mogya ide nya aboa mogya sa okra na bɛwo so a okra mogya entimi enwu mattress mu enfo bedsheet mprenu sa eti wana me pie na me frɛ sabi nipa a wote ye koko the baba ya be 14 years na me se adechia me pa chobra to ba ye na me busa ne se ene teacher wona wa ba be ne be da adam ase isan se my friend was who akuduru kumase ene o se abaya na fe na kwensia ena no pe ohu se ofri edem wo kokokra na ade achi na me se mate the one na me fa me ne ma na me kokumase ti be kwa na me ne kokun gigigigigi se dia oye me no afi de me hu de enti a oye me sa opa me cho bia mentie nti wa na de koto ho primary school headmaster enim se ompa me cho bi mame na de abani to ne headmaster ne kan ya be sister la mentie je makobo na sofo ana masore empedifo amane nti yakun ofie wa na ye ba fie ye ba ye no na me de koto me sofo enim se de papa no wa ye me ni e bibia anya me yasam be kra mogya wa mama akwa akosi nti asolofo kan asam na papa ya ntie de wi asea ne se obepe kwan bi so na wagya amaware ti wande bi menene ti wasa na ofrem ka kire me se maso da ye no abo naked e wodayem na mabusa panimu bi wosesa wo bo naked wodayem a na kire se wakobo adwaman eti meninse ensa me ho se da ye na o kan e ye no kra na se nya no kre menene kan bia se sa asam na o kan no e adwen na wafa ena wode eye saade a baby kura okoje ma ware no onko ka sa asam no nkira wo mo prince mana medinsi no na wogya me enti wa na wode me ba me papa fie to ba papa busa me kura so oni me papa ni menene ntam asam da enti na papa kura wo fa ne se bia abufuo bi keke bi na wonya na ode fifa sa papa busa na so wo kan se papa wo ba no menyini ni wakoba adwaman ena se ba ma ben ya ose me de be makro de minim oba no ane no se na de na chese wabo adwama ose me so da ye no abo naked eti me pese odin se de sign ho wotimi gina so din se de a ene me je de se da ye na me so ye no nye da ye papa enti na me papa kra no afa ne se agrobi no no so wuso echa ho wo ye me ba prepe wo ba ya wo besere me be ware aye me fa ma pa wasam de aye me ba enti so office mfum so pa bi wo aka na me ba no me kasa kire no obeti na jai de wo keken de o kan ne se won de Diana no waso etimi pe asempa bi nka na me ninsi mi papa kan ya woni na konta ne bai wantie ena papa se da bi ade a wo kuru ye de mi kura mi stretch obi a me kan na sam da wo ye se de mi kura me ma woni na chi ne nko etu de ma won ko de di mi ntiam emre kakra na me frɛ no oba ya to ye bo ase aka asam kuru ye ena mi kuru ja no no koye enti mi di ne nkyɛn na nsa papa frɛ na onfa ofrɛ na onfa ena papa ka kyerɛ me sɛ ne wo de kɔ na wo kɔ no wo bo wa na sɛ wo ye obibi a pɛ obi fon ana wo fon afrɛ me ne pa dansefo na ye hu nia ye bɛyɛ me kɔ ya wo hu mani ma wo sɛ awura yi wo niama na sɛ me nyi me niama sɛ wo sɛ me sɛ me nware obi am sɛ yi wo niama ena me de me ne pepere so ana me ja ho na me kɔkɔda me sister ho we putu ja ne yeso ne yeti espresso kwansini ade chinye na me no one me kasa na ka kire me say me do akoma wadwufo nti wo bete wo nka e wo wadwufo nsam me de me ma fa anya asa na me ja no ho na me ko nti ade chin na letter e dia so ode asoma ne baba ko so mfamre me oba ya ma obi kenka ma me so sabi ma nko school no me so wadwufo so me hia wo e china nko a e ja me bu me ketem na me ko ya mo so wukuru say wagya wo ma ho akwahye wukurum na oba akukonyini ayi oba na sabi otran se hwe ne ma be ma de onhwe ma ena wajufo obusa na mso papa mpa che wo na mabusa se de kudenti a me firifie a meja me ma ho ena omubusa na de okan asem ya okan ya etu wajufo so asem se omubedi asem te durumre bi ena omuhu se papa no asisie na sabi osisimi enti wajufo mpanifo na frɛ ye call no office otu papa yifu bia
eka chansa ade na oye no onhwe se enkola no awale na wo gya ne de onka chansa eya anasa nyanemu wo hwe enkola nwotwe na wode wo mabawi ase na ogina asem we su di agame no oka bia papa na ntie ena o se wontie di a me na me yapani wo ase me pese me ma wo hu se ba bia kyekyere boa eho ne yekosane no enti fa maame ne kwa na busuam kokoya amamre bia busua ne hwehwe se obeye kyese wagya aware ansa na waba ha na ye dimochi ni akọ mochi akọhwe adwuma de amaye kose awale na wo so wagya nye se wo fiti ya na wagya enti akọhwe adwuma amaye a de fatase de ba maame no ye de ama no ne tintim krata ansa na waware na wo prem no emu ate enaja ye enti ho no mo ka kire ne se maame no ye hu ne se wo press on hwe wo ma se wo so akodi ni papa nchen we kurase na nkura no wa ha wontimi fa nkura no nkoka ne papa ho ona akokora no ho enkonkotena ho eti se opese o trankula no ho hwe wo mo de aida se obetu dan na wutini mu anaso beko akopɛ dan na ade ama one ne ma do matene ma sa na wotimi ahwe nkura na boso ne su sika se wo de mankula no so wo de ama wo na maame na bagye afiri akɔ o se ana metu nti ade kyen ya na wo frɛ me se wotu nti me ne me ma ye metena na eja me frɛ me sister ho na me ba ho nti wono boso me nsia na nkura ne sika on fa nkɔ wadwu ho the one wadwufo no sa frame se memra no mbusa am se nkra ne sika wode bro afede wode bro mo ofia na nam se daabi no mo frɛ papa no enti ho no wone me ku to me ho wo ha ma wadwufo no se papa no sabi oye nipa bia wo yisifo enti wa no mo ka kyere se kwan a wode maami fa so ye nim nie enti asam no court na be kwa akotwa yetibi ni asam no wa ha cause the person ye no wo ma kwan e ma ye nyenti be kwa akodi asam no court ana mo busa am se ye fa na metia court be na be me na se impre dem wo kuma se sika na on fa maniti no se la me kwa se kodi plan ma san ba de abeto de na mankola na di ana o se na de be ye ne se bi fi se ba bi abeboa mabusua ama wo motimi aba court ho atwa kwan aba asam no mu no me kire ba bi abeboa na me se na me wo manso kwanta papa free manso kwanta nti ho na beboa me ana mo de asam no ko nti wono ana me ma wo maso te se me papa kra ma me de asam no akọ human rights nti se no asam na ne me person ke ye be kan ho nso kra preko ama me no mso mu da monko me de document ni nyina be ma mo kwa no mo kan asam no na twa fine en twa de a o mu nyina yen ya nam en fa asam no court e ho no mo to aso mo kan asam no be principal pay ni wo mo yi ya kire se sabi wo yenim de fo pa e no mo ka jen sa chichi de pe no moja dodo a ye sansuo from ti asam no ye ni no wa ha bi ye koto aso court to wo mo na di wo manim ko sensan bibia wo court ho afi de court ho no omoto asa no su di ben prensa ne prenan so no sika be sabe sister city spend na de mayempo boso me nan na onfa nkwe e na court fo no su bufre no mu ekokwache no nto bon kwache ne tu no wo se ha me ma me ya cha na to nti afi de wotan na sabe ye kakraka afi me twa court no kwan sa o Jesus ka na ma me achi no be twa court kwan ni sa ye kwa awoma nti wana register na friend was era asem we asem crank ye to aso boso me 9 ya kan wi eso se watwa kwan ye ko 1 year se wukunu no afa no ho adwen nti pe ba bia wo de wasam be kwa akoto aso no ye den akoka nti wana me call efie na me de koto me sofo a o me papa ho no mo enim sofo tutu na mkwa na sofo me kunu se ni se na wo ho na me de be kurase ho na ne yo kumase ti bi to asem ni nyina aso cha no se ne sofo wo manso anto okrum oho na wukunu o presiding eti ko ho na fa ko to sa sofo nanim na me ko sofo tutu yanim na me se sofo kwan se na me kunu de me afa so asam no ko to ayedi ne mprempre ya matese yese wakogye aware e de amano mabo me sofo amane na me sofo se memra eti me ba be bisa no kre wo mu na sofo no se ye no kre aware no wakogye amano no ndi wonim se na yire pani no asam se na wo ho a e wo court eti sofo no pa me chobia so wosre me minja asam no mano na wo mu koyi asam no emra mission house ma me kan asam no ti ma me preso ma sofo ma odi manim ne kokoyi asam no fedo koyi asam ne bedru mission house wo no sha me da asam nko na da no so amemra me kwa wase wukuru me frena ensama wo ka no emwa etimi hu ne sa wo beka ho wa haja ma asam no yentimi nka etinka mpesa me ka ma otene ma bi ase ansa na kama frontina wonte sa me fro no na makotena ase a di bible so mienu an masa akọ afede papa mama me twa kwan sa one day no bi ka kire me say papa no wonya transfer nti me momo dina say
beko ho no do be say Pentecost of Penny no ho no wo ma pressure ma ukura ye wedding foforo ye wedding eti aso de so fututu asem wo kan say se mi kunu eye mananim gu ase a in fact e be ha ne pa enti won hwe say obema ne ho kwan na ya kan asem na me na twa na mpata bia se se yegide ma me ma so ne twa no onhwe ne omo ano no wonka omo kan ya mi kunu antie ena sofo no kan yam say wo de ne number ma me nti wo kwa bibia ni a me friend no so nim sa wo so a woni mpanifo be di na o ma hwe atoto asem no enti wo kwa ne sa na so buani na kwa say mapem mi so wo wale me no ku adwuma na wodi me adwuma den wodi me ya wi aso so be ko school wa wi university sabi that's 1000 kwa o mo mi di da go point na me ton niam na me ne me ma adidi enti say no minim de metima ye bi ma me de be hwe nkola no enti won pe kwan wodi me be fa so awale ne de wo so awale a me ni bibia ka on won ko ja me se de wadwufo no kan ne pepepe na me che fan so ase se wodi ma me no won fa ma me na fa nko bobula hwe me ma ya kan bia so fututu so friend no ne mpanifo ni hia de mo kan se papa na akoma wo soro nto mo ntimi ne enkan se de won so fututu ne friend me no ka kire me se so fofo fraba ntimi de me nkwa na mko kama asam ye den enkire no no mo so hunu kwan a mo so de be fa so na me koye asofo no so ma me da eso ya me koye sofo na asam ka kire me se woni hia obetima ye bi ntimi nko area head na msamati na me ni nyina so obi nkan kire me se 1000 ni o na me ba ntimba na me de beto me Presiding me no wo ha se grandson anim se papa asam se ni se na mercy so na me de asam na wo asofo ntam ni ntino ensam ni na me mpese besa ade asam no aba abram wo ha nti se me hu sa asam na akodum pempen so bi a o muntumi nsom enka ma me nti kwan amom so ahafo mo de bebo amom fa ana o mo se ni me commission house na wo grandson trade wo no na me fa nkoto nanim te me kwa ade obeka no edes no so bebo ame because na sofo no so what ma asema no say asem we dey yentimi international anti fakọ area head ina me dimrika ene be kwai me kwai me ka ma se ne papa isi wo bobo table so ani ina se papa asem wo ya bobo table so ne fie aduni o fe no obusa me na Presiding e friends me bo de no se na me kra na ase me Presiding no na me se anie 10 good years ni me ne me ma ya kire koma fa mu bia kofo ne ma na da bia me je me ton na me di de obeku menum ase no wagu menum ase enti se de papa se wa amwa me anka asem ya ba bia meka asem we ba me hu beto me bia meka papa se fa nko ba bia na meka e di 3 months me fa papa no number me friend was say me kwa brochire enti mambo so me nan me ba ye beka be tra so we so abo so me nan wa kwa aba okoba be dru ye na me frɛ papa ya papa ka kira me say woni mpanifo bi ahia wo matena asem no so na me kunu nsam no ntumu afere me fra asa asam no da mon kan na asa na den wo da me na da ko bi de ni bre friend ka ma dwene kira nam so papa eti se woni aba bi ni me ana wo baba bi ni me na wo ba akwa ware na obi de ni fasa akwa we so a enkura wo chio ma shabe me school am na wie best ma ye kokko futa me nsa to de wo ko na me yefuo no besinne me ne me ma papa ntwa ye ni hwe nti papa wo pasa me nwu no abeto ewufu sumo me yase fe me kasa area head se mama to bo ase na ye beboa o afi de last minute na me call me am sofo na sofo area head no so de o ye me ni o nti mo ye me de kom de me kwalante ba me ne me ma ye hu de enye akra ba ko so abewo a sabi efunu no so anfi no sa akra ko ya obi ko repu no papa ne dem papa yi me sinchan se ono ana ne ba no to o kan asem o ka je 30 million di wa bra 1 fee me sa me ne na wo ba no e na sakra ya konyin sen ya ne kuru mpeso obehwe no wa ba ba wo atomi so me fra papa ya be ma na onfa me ko papa ni so omoa me na ye hwa akra na se me nya dwuma me so mitimi ka sa akra no akoye senti won kọ ana won kọ tena ba bi basabasa enti fa wadweno bo am yen kakra akra papa ka chen senyo no wo hya me ba ni nyinsen enti se kom mpre no na ade me ne me ma about account area head so amoa me a nyame anim no kura ne menum aduro kura wo mu mutiri mu me kansa asem wa ka ne se enkwanu maduro hu na kasa akra na wa mama ye basa na se na impression na enko did na dodo sen e na obetu asem we wan na mo papa me niska me de betena kan mu aba ho ana me ye bibia ma mo hu se me ye nipa ansa na wo adwene me ho ana asem wa ka ne se asem wa ka bia
me kununti na sin papa de ba kofo ye di asem wo abra nipa mienu ntena ase e na wo kan na wo ka kosi sen me na me di asem abra wo adenti na wo frɛ me na wo ya frɛ be ma no na nukura bia wo mu bia no mo ntena ase na mo hunu na mo mfa de sesa mo de toto na mo frɛ wo no nko a wo to ayampe a kyerɛ mo ana mo agi atumti mo se mo ntimi ni a kyerɛ bia na e ba bia mekɔ bia so mebɔ mo din em kan wo se wate Oyerepaafutuolive 100.7. Menya abone me mfume. Even some boy Jamaica kwasa mi kru kasa wa boy Jamaica. Woni ne wajapade, woni ne woma. What me kasa wa boy Jamaica wo ma won hwe won. Ana wajapade a woni ne ye wafa. Asode ne mra nkyeresa. E na kwan so akyeresa wo kru agya wo no. Eni wasa, eti papa no kra wale no wale ye no. Woni wo kwan se ye hye ne presiding. To one me friend me bra penny ono so ye elder wo tema. Na me se bra mo na mo je ma ware o be me de ma so me ba ni nyina so nyame ado fita ma abedu eti dia na bra mo ya mo so yira wo se wakọ pension wo so ni ska de be boa me eti se me ne me mankula nwotwe no ya nya dan se me ba bia da ne kronfo a na wada ne wi ni anu gya se na be ba be kam nyina o ana o se ne be bia me ko bia me nko na eduru a me frɛ na obeba be kyerɛ di wonim afa ho de wonim se me kunu nyae me nti obi na nyame adom wo kyerɛ me se me ba ha mo beboa me na maka bi ama me ti me ba ya masem nyina no me ne me ba ya mobo se feel right to me me ne me mami wudi ya fa Kafra emoya mama me ba na Pentecost sorry wo kobi ma wadwe mra me so wo kobi me pa cha me colos leader eno ne de he nyom tuni e wo Pentecost ba he peja nyom ma me peja nyom hwe presiding elder mua aya una uso mi mo aya una uso mi mo rate sawa so mi mo minyamie enka meya dai au sawa so mi mo enka meya dai efie dunio sawa so mi mo pape media meya dunio sawa so mi mo media enka meya dai mama meba Pentecost sorry ana presiding elder onya ne yere ti asofo kukudam area head me say asem we yakebi elder pia nenso meka yete hama elder pia say ne yira die akoso yakuma te sema ho enso no di presiding elder na odi elder of the Church of Pentecost ye ka asem we Apostle Michael Yentumi one no just hey Masori the Church of Pentecost kumase ne ekoso ne elder misisi form ye see form we ye elder si chinchina chin obeja na yire ma ho ne so na elder wutu tonga no ma ho no na be so na ho na be mana so Church of Pentecost presiding elder mo me busa mama ma adwemra ha hwe adwendwe no to go ate Yesu bedi ama me say presiding elder mo ana onya ne yire enso Church of Pentecost asofo atimi age aware ama no where they pay eba ne say wante me pa chow media nipa no ofra me no ne say adana na omo ye sade no oye wedding e wo fa he fa na wedding ne ba so sofo be na o share so marriage counselors fa say teacher ni nkwa tu kwan na wa ba bro no so na mo share the presiding mo share presiding kuntai mo regre ti so be ware a asori ni ntimi nya hwehwe mu okro e kam ya kan na me makra mienu e woni nche nkura nkono no nkura nwotwe no o mo ka sa me fa nkura ni nyina ma no na nketo tu na me se nketo ane de da bi de mi busa no se e ba ne se na presiding elder onya ne yire enso the Church of Pentecost mi shira aware so de man na me busa ne omo me busa den na bai mama de bai ne se e me se omo aye omo adwen se papa no wako school eti nim dia odi abeboa sori ni ntino omu ni hwe ya fa ne ho fa ne crutch sam no nko a ho eti me ko hwe sofo na oje sofo ni din no ama tutu me ko hwe ni se papa ono ye Pentecost sofo we yes ona no o share me kru no crap Presiding no just o ye Pentecost sofo we he awo manso anto okrum se se ye si ya transfer no
ti ono be shower yeso nti sofo ntumi ahwehwem empo na me ma me nu woni nchen etimi busa senti papa ebra wo kwaje aware na ankasa nti watimi amusa se enkran mi enu so ye maame ne ma ka hokra de nkomo ne beba wose han o ne yedesa o mo ne wo no mo se aware na gudada aware na gudada me se ne papa se de me hu se wo ye me member wo me suma be me sum ye Pentecost ni na wo so ye sofo minim se Pentecost som de enka ye no ho konkran sori e ka no kore na kan ni mu na ye den na wagie akoba ni sei wose na pamfo na amoa no enti wo pamicho ni ti no opese ekoyi asem no ebefie ti se sofo mpo wo se wa ye mfom so akosha ware so obra presiding elder wo yere den na wo sa sorry ne ye den na wo sa ye asam na court mo de animu akose mo be kan mission house mo ntumi anye mpata bia ma obey debi even the wabase sia no kura no wono so mko sugun me tata na me ba na wo foforo be na wo twemi nu ne mo den papa me sre na me dia no de na makledi na me call usofo na me sofo de atumi ni na wo de oba ye nche na woni ma me bo wa mane papa iso de ne sabo bon table so sa enwumre na wo beteme nka even anye bi obeji be 10 million kwa de asende me ansa na atana asam so afa de me frɛ na wono so onfa na o ke bibi say presiding elder ko evangelism and on ne yerete and na obo adwaman okofa oba utumi ka che Pentecost for say na eda ye kan ni na wono de me de mom no ma de atum me ba say yetumi de daye gu awre me ba ho me pese me hu say presiding elder ko evangelism o krasa o ko wakura utumi de oba di wachi ekoda oyere mpaso say krasa na ansana asa omo ya abortion no omo ya amkosi hu moja no mama me ntwanto onyankopon amesom na anim da me kun ya we wo ya we sa asem we hu some because sa moja na opa me chaw se anadwo no ka kira kra se onyi sa ne ma no den ti no am asofo amane den no kan hu se ada na wo ne ompra be ya abortion wo dan keta wo ne oyere da so den na eda kai eno na sofo na me ka se sabre no ye woni nse ne ye Pentecost for sofo no e ka kira me se obesiesi asem no to me papa tumpanifo ye ha ka ye ba solfio ye transfer ami kunu so on de ontie obi a it is papa no prase wo tie ase o ye wo hene no ye friends se a obeba ye ka bia ami kunu se on de onware me biem wale na no onware me biem ne wo ye ni nyina achi no wo se wale na no onware me biem abra wo mo so nim se sa abra no na obo even asole na o chempna asole na no menene wo mkra ko twen bi wo ho ena no mu tu ni se ye ofiri all about Pentecost mo fa na ye presiding mama me buza then out there elder then out there no mama me pa chewo then out there no me nya ne boni bia and the bia man na beka e bia elder so ba me ba Diana so say the Diana me so Diana me ira bon ho adeja wa bon ho adeja nti kire say mama di for na be kire say o ire bon ho adeja kire wo Diana mo e kire say me bon na me no wada me ba me say dem bonni na why elder mama me come no me enu aye gina enedai ebnada ye kasai sese me kunu timi gina so se boni sei na me yire ye mi a 100.5 kasasem wo ya ankoten me wale ne se obese me na wale me beginning no kwa na wale na me kra me mpe because na minim ne da esu nshranka urade a wode me wura Kristo so mu ni ntino me beti ne me ase ma ye wo nyina ye fa ho kirem so me trase se konkroyem ne ye wo nkola no ye bi bibia kra nya me ya se mama e bra asem ne kwa asole fia hono no me kuru gina asole dem wo ka kire me se me same ma bodwaman yampa akola bia nya wono ni moja na nyinsen no nkola nwotwe no nya me wo konkro nyini firim tie asema okana asole fia hono onyini firim so onkunkum kwada na nkola na klabia onyini moja bia onkunkum no presiding dem no me so fam odi meja familiar spirit anya sam kito mama me say wo de asam to a ka wo de no na obi wo mo a obeboa no a kire ne sese we ye masema me ka me ni tro wo mu da if say me ko bia obi dan mu kra na me ko be pa ma go kra nka me ka ne na kire mo ana say obi hunu say me free dan mu pie na odi gina so ja me ka me ka kire no mama madwen ana mo ka bia ma me na small kan so so da ye na mabo naked na so da ye na wabo no na wo dampa so ana wo gina ho ana so obi wo busa no
also and was so that no about the ja na wabusa panim bi say oyere so that no about the ja ase ne say wo say ada say wo free watch hey it mean say and Sammy who asoma make can say me kuru kwa mo so wotie me a be boa bra say be Sammy and I be fa wo say won kan sa ana abone kropoti am de ye wa even me timi koton obi ne ma wo school na me diska na ba ngo koto books ni e da me kan ni egumani ase o first store ne ma free ebi kra me dwane ja ho osreso me ne me mayam kom yankopon ko anenim besi na kom no e da so ade me ne me ma ayefro na eda akoye no foforo no onsa kamfo ne ne be ipa chewo da be no ye wedding no oba ban ne a ode ne koto na ware mpaso so na woni ne yes ana no aware no yivi mama me ka asem bi achro na asem bi wo no e bi ana ye nkanti akra me ne wote me ne te wo ye nkra blemu no yivi mama bi na me kuso ye Kristo ne wo ye presiding asem wo me sai wo afedia ade bia obeka se menye bia meye amo hu se na mani abre maame ne beka kire se sabla na akra no 12 years na ne te maame ne beka kire se akra no ya mpam no ya ware begu e fra maame na branch asem ye wo me kwa ware menim kurom wo maame ne fra me no mi enu se akra we ye de na betena no ya mpam na ya ware begu e na me no mi enu nyina ye pam akra no ena sa akra no waje aware no tinacho se opam na chi nyina ko hwe no ne twempra evi ni kunukura na nkasa ni kuna samle maame na meka na adu ache wote bo so a wokasa o begina wo bi no frɛ me te Abraham why na ne tra me bo kasa na me wo maame duro kwa maame na maame duro maame disampa me wo me ba asra me 40 days no me no foda ya kwa no nim ni history pa kwa ni onim ni history even ni kunukura one na wo enan o se tankase ne no omu aware ni nwi na me kunu ne ko twempra na tankase na fa mawu ene waye no ho ade a waware no asem no mentia mofa elder to so mentia se Pentecost sorry kakrakai na presiding elder mua tisa woni oyire wo issue so kra na elsa so ne hwe mba patesika umpeda wo de jano na onko ansana wedding foforo no wakopie sofo anim se sofo o se sofo tutu ahu sofo mi kuro nyame o e na waye wedding sofo se say osi onim osi na onim na pamfo a ono omu bomu ye adwuma na amoa no me de nyame anim ne kuro de sofo tutu ka kire me no na manhwe ya asem wo hu ne nsa besi fam ni nyina o ka na papa ne su sofo tutu no osu tisa ukro etonka presiding elder wo boni di na wato ne nkra wo se ne yire ne te ha no presiding elder waye wedding na Mr. Owusu Echan ena meti ya no mo amekasa baby a wo bia mi ya wo Oyerepa FM afa na bredu sami no mienu yedi ya asem please try mama obra efie duni wo oni agin sacha ko de wo pesa de ni nyina mu no please try later wo de wo anya agin sacha so be twa woni ahwe wo ma na mpesa kwan ese so de me faso so de me afaso eti enfie duni mabusia se ma ya ade The number you are calling is currently switched off. Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Juma me no ya yenso me nya donko kra ya de no koya juma etua ne ka eti me so enfie aduni ambedi wachi di kwali eya futa me ensa to wachi na wabra wo ko school no oba besi ame dote se oba ekwam timi de me ne me ma no ma fadra na me ko hunsuo na da no makobo mu na wo be pie bi so madane baba ema de mi nimu ye bisa be me maame wantete me hia mu sa so me betna se edi hia sa me maame papa na me maame nti asam da 26 pesos for 60 days and subscribe at 65 pesos for 30 days. Let's find ya enye tro na midie wo maame kra manko pre command kira wo maame wa bra na wo maame hello papa praise him. Hello? Sofo tutu, good afternoon. Actually, Sofo de asisu kom. Mr. Safreno. Presiding elder also a chow. Ofon edum ti ye call Sofo a o sha wedding national. Star 1 to copy this call tune at 26 pesos for 60 days and subscribe at 65 pesos for 30 days. Let's fight coronavirus together.
Wash your hands often with soap under running water for at least 20 seconds. Cover your nose and mouth when sneezing or coughing. Wash your hands after The number you called did not answer. To leave a voicemail, kindly stay on the line. Right. Please leave a message after the tone or press 1 for other options. Yeah, to me, Debbie Oba. And I'll bet me a job about one more. Debbie. Sorry, so to me, I'm why wedding for. Obapa. Enya hwehwemu eni nkyerɛkyerɛmu na sampa sa meyire me so daye na meyira bɔ adagya na obi nso kyerɛmu sɛ adagya no kyerɛ sɛ oba na bɔ adwaman na sɛ sabe yɛka wo yire no wono anu mu no kra no no wo ba ma no wo ba bɛde wachi wo ba adagya no de aba bɛde wachi na so so daye na sɛ wo yira bɔ adagya na no kyerɛ sɛ oba no wakɔbɔ adwaman ana Debi oba pa wenya asɛm a yɛgyina so edi gya yaware ɛma ne yɛyie Enti awodi ende eho no antwa yie kura ana oba pa nukwasem ni se koba se oba no bema no so kura no eye na adwene se wo ye wedding fofra sa sori bia no ye won hyehyeye ye won marriage committee wo aye ye hyehyeye na ehwehwe eniema mu ehunu bema no ne background se owo yire ana oni yire eni nyina ye hwehwe mu ansa na awaregye fofra beba so aye dai abaso edisa no no momu no nyina ntumi amma so ne koba se yakwaje aware afoforo de ama bema no ebra ya nya wiemu bia hunu se sanu okra wo yire a oba no kra wo nyae no anaso wo yire da waware da ono oba no agya ya aware e na afe na wo sa abepe oba afoforo aware de a na wono so ekwan bi so no na antwa yie e wo so na yemfom so akra edu oba pa so obisa ayesa na tie edi aware de ye gye aware wo bra ehwehwemu eba ehwehemu na di kan ansa na ya gye aware Ana se oni obate na wo be ma no se ma so daye na me so de anu de obapa se bia na po ba na ja ne dada ana wo pe charge bi wa na wo flame charge bi di abono ana wo ba be kasa edu ntumi nkase wo so daye na yira boy abo deja edi se oba na boy deja nko ade wakobu so obi ama obi akire wo mu se wonu se wo yira boy deja na kire se oba adwaman obapa nya sa na tie enti sa oba bia enye ne kwanso a Mami di for Bremoy kwaya faso see elders has sorry penny for we were school cash wo ho na ye hwehwe na chi na ye de na si eno so yo antina me da sipi ne minim kakra ne sei papa ida ye ya woso yi empo me ba ho nansa se woso da ye mpo se wo yire na bore ho adagya ebia na wone ne na ene sunsum ne kra hia sa wone ne da ene bia wo pa ne ho ana sunsum wo bia ne ho se papa me kwa ba bia enye yi eya wa wo de ntima biem ana maboy mawro me ho brabe ne me na ebetumi agina sa se papa no that time kra bi kwa no ne wo ba yi na ti oba ne kra ba hwehwe se me kwa ba bia enye yi ese me kwa mi kunu ho ti wo hunu ya no so betumi agina ho sa ena ebie Make a sebiso na ya adwene ya aba papa ntim adwenbone na aba ntim nti no e wo so otimi form bibis ene esofo ka no say ene me dey charge beto obey so menya kwanye dwane enti papa no wo hwemu a e ya charge no dey ato no ba erenso wa fa charge anto so na ye no kwasam say oson da ye dia ene e yesunsum asem a honemu one ne na huhum ne kra no ebi ne ubisa me no ya na ehia ma yen asofo no ene asasore ne se obi kware a yen kwa maame no be ma ne maame ho be ma ne papa ho yen fe kire misa waware da ana onware da yesterday bi obe me onware da ene maame ne kura no wanka no kura papa beka enhwemu ni koba yi a wo benya information se waware agyae ana oni yere se yankomu yie na ehwe nipa ni sika wowo enimdi ode bo asafo no a da bie begu nyankopon adwuma ho fi enti na ehia se anka wo mu bi se agentini watifie aduroi ana so wunware ana wo ya sori panyinin ana so woni yire ne yade wa ye leader so oni yire ne yade na ye leader de a ene ne ye wiwe mu hwesade enti na wadu sabre watifie du se ne woni FM
Watifia do say na wo ware. Ya safum so obi ye be so obi so for just ware. Ansan ye de ho egu. Wonni yire na kire nyame amoa nipa ye nipa. Ababa wo bi ye bedwa ne sire motere woni mam wonya akono ama no. Enti ne say enti ware. Na we be control. Enti sa papa yi. Minim se sika no wonti no mantumi anka na samu. En wo bi wo so no ye titirinti. Na titirinti we de asafo no ye de wadi so no so ye titirinti a. Bible say just ahobrase en onipa betimi de akọ heaven. Ti se woni ahobrase de a wo ye de no wadi Nyankopon asafo wasase we so. Wadi akra no so. De de wa be ye leader. No wa be page wa beti udu heaven wa be page wa beti. Ti ni obesi form. Ti na nka ese papa no se ne asofo no ehu se ne na komasi tie no keso wo twe ni firi so. Minim se ne yesiko se nimdie no. Ebia ne se asofo yi yentumi amfa no kore no amma papa no okay di meka nsa no kore ni meka no ye titirinti na titirinti wo de wo Nyankopon asafo so as a leader. Ana se one ne yire wo issue se nwu ya otimi ye wede me ye me bacho enya kura boy enya kura ye de ne yeshira aware we so wa abra wo yire na wona wo yire sum wo yire na ma ne nkwai sum nu ja ne kwan wo ye wo be ya wo ba brefo pa wo ba tekesi yoti we wo ba brefo na mwatumi ahwe mintu menchire ho sade o musi ya ne mo no wo mushira so mo ni mumpo wo mushira ware no so a anka papa no ma mi charge bebreba wo bo wo de kwa ha no wo de afa ha no kese papa yi ni frasa of panyin so ese ya chili free presida eda kia wo say ye yi na die wo hia sanki ye yi na die minim sentira papa nda so ye panyin wasafo no so wada so ye ese ye ni free so kesie mufo nteye empanyimfo nteye emsa sabre na ye sabi nkurase kakra on say kurase so de yesam ne empamwaso me nam koka se eyade a eye Pentecost pa mame ene Pentecost mre da ho no efe keke ye kura ye John Pentecost cancer no yama yemra enti se obi papa minim wo ye tititinti ne wo se penyina de ama no ye yiri si fom won fata Pentecost dem ho won fata present won fata penyina wo dem ho enti no ebia na asafo no wo mu hunu ye se oyere kura na se o ma huna ena o ma ya ke wo se akire yi no papa no ye nyina di otena so onye yi onye obi obetime ahwe asafo so. Okay, mama me kwa huma no so area head so for Apostle Nicholas appear ewa homa so papa praise him. Hallelujah. Important to say nyame na doma ode yen kwache wadoma appear wanim say presiding elder also a town wayen widen foforo ya me fasa kwanya so echia ya chiefo enyina eye ante boahema ene niura osu echa afemu ene wangaware no ntawa no esiri eno ene ekokakra na ima area ni ne ba area mbe enaini na onaware samno so far isi na nimno e district and Chrome district no so for no aqua transfer could be nando and as for so aba ama also be the so for chawo kakra wa homa no chichese Dabi so for chawo kakra Dabi mo fanto so area head me percent me tinin kaye o say so for no sra so no o call transfer ti me percent me tie ni so for me nton ka me so mo fanto so bi my mama o call transfer asem we asafo panyini mes wo be say ni pe wo mu nyina
asam penfo mu no obese obi adwene wobese obi adwene ene ne mo yire na me yire me hu oba ofra me pɛ no a etimi agya me yire ni makofa ba Yesu kɔ no obi a wote ye nkyɛn emema bi ni adwene akwada wo ye mba wo tete no wo hwɛ no oh enye kwahwe obi ba kwahwe obi gya wo ma ema nwɔtwe gya ye to oba besi aso ya na ensem bi yetan papa ye da so asaba so to so ma ye echi sɛde ana me kyerɛ no na waresɛm no esi ye ache ama one the court according to antenna abo mama ne dosu ene abusuafo no nyina ba mu enti na ye aware a agu ansa na the main problem a ode bae no so na aware a agu egu say senior sister no ebebo mama na ene de na o se aware no de agu na emom no enkwada ne hwem eno ne ode ba mi office o se oni obema no ayadwapade na obema no enhwe nkwada no enti me frɛ osofo a oho ebusa ni mu ana o se no kwasem ni according to mpanyifo oho ni nyina no sister no our resem no eba no na o elder no kra onye ya soreba na onye Pentecost ni se na kwasoro ba bi kra ma na our resem no ba evie mfie mebrechi ansa na oba Pentecost ana me find out nkwada no hwemu no me frɛ elder no ana se no kwasem ni nkwada no ewa dodo na awon nchen ana onu na ehwe won school bi ko college bi ko high bi ni nyina na onu na oye na nkwara na kakra ana akodi na yire na nchen Kumasi na no mpo no enye se na na onu epe no no papa me bo otimi chemo di kudi enti awoja na yire me pacho eno no de se na medical aka no mu behu obema no na mo ate nienti a obema no okay mama kwachi wa ha mama ko kache so for say aware enegu area head ukobo na manesa aware ndie egutin tontan papa me pa cho me ba ho no me ka kire wo say aware no wo so wagya me so abusuan so onya me won fa me nsambre me eti o meso me na abusuan hu so wagya me na afa me ma so ohwe won na me japade so amene ne ye no pa me kodi ye me chefa no ofa ma me ansa me ensa word papa me de bre wo e na obusa am senti aware no ye kan bo ma me mpa bie mu na me se papa obi akoya ye fraud ye enya me no mie ne betra anu aka me ne mie no awale ji won no aka se bi oba wale me bie mu dia me ni problem ana nya me nso ntina me ka papa kogu obi aware ya sa na so me ka kosi ye no papa mbachote wadaroma mate na nya eomini se ye nya ode bai titru eye ne nkwara no hwem o ma meti ase se aware no de egu eno de o ma meti ase ama ono akora no kan so for aware egu nkro ansana obi beye wedding no wadaroma ye ko abusua ho ye ko busa abusua tinka ye mfa abusua fo ne nto so se anyambia na presiding elder wa ye na sede e chese wagya na yere adanse wo ho ansana yetumi amana ya yefro me nim na yefro asem eno de fact me nim na yefro asem na better na maintain say obema no aya yefro mami na ama okay pato jina so for tutu a wo share wedding so no ewa ho no so Mr. wedding the nyam na share so nkan ma tutu pato ti ama ma ye di ni say ma to papa di any wo yi so papa ben ya area head of wasa te be kwa ti enye mmem sira so for tutu na presiding na di no so for two boss we are saying two boss me busa say wona wo share ware ne so wadaroma ane debi if I tell you no
Now what is presiding elder also a town or you know what sign your wedding? What it? Me pacha wedding me the almost me see you know me ya. Me back room on that home na me so my wedding. Na me new mention. Come just get what na wo kata. Wadaroma say my ni move for the ma asafo no. Say Copan so be at the assembly to me kunu ni na wa fa machi aye wedding na mo be na was sorry mutu. Baby, the old kind of assembly air from society of Mocano. Assembly me in the years of December to me, assembly to the never 2 years. It will be a Mocano, and yes, the Mocano. So, assembly free baby in a battle. Wadaroma. Probably to the some free baby now than one battle. The Church of Pentecost, or free baby in see and to me say money ye. Okay, assembly said the Mocano, no. Assembly me said assembly Mocana me me ahead no my be and ya mami amabuatu wase nikunu presiding elder usu a chow onyano enso watimi atra Pentecost sorry mu aye wedding foforo ni ho ase ni mo no 5 years no na sa na be bia no ni so ye we mama bre so futu say oni mu asem Suffer said the warrior wedding, said the all kind of day. Suffer the patch. Oh, what guy said me about mission house or we didn't make call Manson Quanta. You know, Manson Quanta. I don't know the who kiss you said the warrior. Wow. Because who just after what you asked them no buy and a man who hobby. So they sister, I say, your interview or cafe. No, Michelle, Arias. Mammy, who couldn't about your economy. No one I could about sorrow. 2 days in the somewhere now, can you hear from so after and yeah, from a fear to do a saying, and I some day better to the kind of sort of man to free. And the person I said was here because me did my some more court. And I was a Pentecost. Ebediasa no fie. Obi anka so obi abedi wa sa mesra o. Papa, they say no apanya me. Ada me ka tra wo say. Papa, cho. Eh dey na wo kwa. Baby ya transfer me ba wa wo no wapamfo hia ya. Wo bia wa no ka asese mi so wo so yema asem wei. Eh asem kese wo so ebe ha wo papa. It is 100 million kwa de pata me kwa me onye hwe ma me papa. Abra kosia da bi me ba me pon asori a me ba ya only press minister fo nyina tena ase wo anto kro mission house wa mo di asem we nyame na ye nyina ye nom na no kruwa no e bread say me no mi ye di no kra ma awrade dia me ye mi kotwa so aba papa wo so de wo betwa eti mo ma ye ni no kra sa me ba ya wo ni wo apamfo tena ase a wo ka tell me say me nkwa na de besi bia me sanfo na e de na number so be di me ho. You call me take Kumasa, you don't know our number. Ye dear some way, or abra with you. Papa, as some will bore me free more. Mr. Sorry, say I won't cross or ramp, I mean, free when some way, I know to me flash or muda. But me person, me mouse sorry, who say, ye done in Yema, ye done it to take quantum pano. Mama, your friend of Qualinia Jumano, no chaplain and one year so far. So for tutu. Hello, Papa. I will. Press him. I will. Mama, Mister, so for was so to me, percent Busan, Tomano, so for Sunday. Papa, I didn't know over Quano. Me bow, friend, mammy, buy ya. When it at do come, and that's me no mudi. Yeah, share ya, can't summon our catch me to say. So I'm sure you are somewhere and chat. Na extra ko baby fu fra wo be ha. It is a me 100 million kwa de mami a onya hwe papa. Me busaw. Papa me say me busaw. Ebrebe ni ehia ya. Wo ka kira me say me kunu wo mami 100 million kwa onya hwe. Me say me ka no kre. Say Yesu ba na won kumi wa asem we hu. Wo so no kwa bia won bia wonim ka na me de binim say ebre ni nie ye di no kwa ma ye ho osom no me beto osom no to Pentecost osom no ye tete asori ye ho konkra asori eti me de minim say ye nane no kwa ne da ye
na ne no kura ne za eti no kura no na me na maka no eti no kura wo so nim no ye wo Nyankopɔn anim kane ne ana asɔre no so me nka gya yo me ne mo soma kwa wiye Star 1 to copy this call tune for 60 days and subscribe at 65 eti no kura ga wo bia no Let's fight coronavirus. Hello, wash your hands often with soap under running water for at least 20 seconds. Cover your nose and sneezing or coughing. Wash your hands after handling Say sofu tutu kase onim elder no na for bia we share for no kre akọ transfer mfie num we fi ahanu we mfie num ni papa waji awale na asa no hokọ wonim pa sofu kase wonim dia medine ho yaw enda me ne kase wonim ne yere nim ne ma won na wo nyina sofu tutu kase wonim a kate se me ena misia na me kasa me se wonim. Okay. So wodi wuku entamo basabasa no edi mfie be ya hiansa na oba Pentecost. Me pa cho ye entamo ye basabasa no. No nkyere se ye wie asam ka. Asam. Me se oni. Me dia ho ko na sore no me nyina na nya sabra no. Me ne na nkyere me hoda wo de ko na so ntisa de ti papa me pa cho me ti. Edi mfie be ya hin me amoko ko. Papa ye me pa cho obi a ya sabra ti am ti ba bi o obi sit ni ba bi. Na mo ni Pentecost mo. Edi mfie be ya hin ansa na okun eba Pentecost. Pass of way near minim ne say no kwa sorry from po and na we join no about the Church of Pentecost someone who as in a presiding elder tisa onni na warisem enwe peya ti no kona okwa sorry fufuro bi na onni ne yire tawantawa enti sentawantawa ni nwe ya oba Pentecost mo yentumi nto asonka me nua ba ne American ni say oba me office no nia odi baaye bebo o me beja me nyina ne say niku onija aware no wonhwe nkwada no nia odi baaye ana o se oni no eye dwapade no so niku no esisi no wafa dwapade ni nyina ono so wonhwe nkwada enti so for we dey yemfa no say sa niema mienu wei ana odi beto wanim for presiding elder ho a maje no chefama no wode yemfa nsa na wonim wei na wo so odi beto wanim say nikunu ja no wonhwe ne ma wo ajapade a wo so de ma no ne nsankan de na mo na mutufa ho sempo say wei na ma mi de beto manim a no ya friend no if you say ni according to Abrantia na ya elder no na chere say ajapade na nia ni yire ebobo so na nyina no ebi galamsey for ase adwapade no nyina papa mpacha wo ye peni no papa mpacha ma me bra mu ho se se wutu wo fi a wutu mu obi betimi afa grade abegiri fie na gu wa bra wo ne nya ntiche bia adwapade bia etetesa ama ti papa obetumi aware mami ama wo mu ntemate akapre onfa ma no nanso yetumi hye ne presiding elder me yeye esani odi asori pani se ohwe ni fie yeye yepe ebusia eyi die Pentecost ye de aware kura aka ye tenants ade a esombo emaye na ye kyerɛkyerɛ pa se nyame etan aware go na eso be ma bi aware fo bia eye na se ene wo se wo si from say elder papa I was say wo si from say elder one ne yire ntam se maame ne tumi sori gina se ensam ne ntawantawa wo mo ntam no enwe paya oni ho kwan so di presiding elder no de no kra meni ho asem eno de meni ho asem na nia ye kan ya medi mu adanse se nia ante amaboatwa ebebo ya mane ne nyina no ye tu ho anamo na ye nhwehwemu ene empensempensemu no na akọ bate se court abem dosu abem abusia no oba na abusia ne bema abusia nyina abem na nia eba no ekan edi twetro ne se maame no momu de no kwasem ne nkwara no hwe ne modern bo ne nia oye nyina no nia ye nua bai aye na dwe nyina ne se
onya n'anim ase guda but bia okwan bi obefa so gu n'anim ase da no eno ano betu ho ano so okay na sa me ne onya dwen o me ne ba ma na te onya na sedie maame a denti na me nka ho asem hwesa wuti a asem ne court ama sofu tutu edi anim koyi asem na free court se mo ko kan mission house da no modern se obehwem kwada no ne ese so ye bia kwada na gidiem ne ade nyina ese se ohwe no ye na sedie pepepepepepe se obema wawo kwada abewia so foi me say elder wusu a child I put it to you as a question mark on says obedi presiding elder ni enti ameka san say ye no and no and na yire amaboatro abeka so ni nya idea Pentecost asafo no ne ho kwan say oye elder eno mo de metiase say no kura say one no nya ya na say no so watwa asore no kontompo say wa ma ye hu say one na jai. And because someone I can feel more tree, echi asemo confie du. And yen me penny then ya gubre. Presiding and area head say yen fancy 8 years. Mami to me ya capra free presiding elder and chain. And so the presiding elder say what the yen a jidi for konyankopon. Metini amochre no nyina ase o nyesa mefo elder no. Memfo no kwan bia so. Memfo no kwan bia so ne ye ne anamon bia wati nyina no ma yamana ehu se enye ne kwan kra no entwe ye na nia ema ye timi enya ne sibre papa na se o ma ye hu se wajaya ware so for Bama presiding abaka cha sorry penny for say waja ware extra mal then na hwehwemu ba na moye mami wabusuafo ebeto sabri no menim so say waware foforo and ya wire wedding Church of Pentecost mu wire wedding no de menim ho hwe menim ho hwe according to Mami Boatro Papa me pacho na abufra wonga ne no eye adwuma ewo wonga efu woni fa fututu nyina sa wo kasa munim se mi kuro wayira me te mo mi nyina ho yaw ene de brada me kasa na menim se na ko se ene pray papa ya ye kan nyina no papa wadama anti ama ka bibi kakra kire o ka bibi kakra kwasam se wonjai no wongu wa papa abaya no se Pentecost sheye mu no na chesa ntwe yi papa hello me pa cha wo se wonim se mi kunu wawale o ba ye no me say wonim se mi se mi se o ma mete se na nyamo kwa no ma ye oba na meko assistant no eye adwuma ana wa fa no o ka se wa fa no papa me say wonim sa fututu nyina sa asem we se mo ani no kura me Awurade menyini so obeja manaka me yadi mu ya o papa mani brisam wasada me no kasa ni mani brisam na me kasa wa ware na ye na e from ye no say papa sa wo kasa woni so fututu woni se me kunu wo wo yira me di mo ho ya papa ene bra baby ama wo de wasembeja ye tu hu ana mo mebre eti wa hu so papa no wa yire da eti ana mini wachi na ono ano nko efie so papa no oni ya mo asole kwa mo si oba no pani wa asole hey papa ase oba no kwa wo pani oye pani wo Pentecost kwa mo si ni pani wa asole ni mo me ni mo ho he hey Erade hu ya mobo Anti mo ho he wa hu nia ewo mu se me hwe enipa be empim 40,000 empim aduanan so enkwada ne mpanyifo empim aduanan ana me hwe woni so nti yawo elders or locals yawo districts asofo ene ne etitisa na asema ye mejo no metu hu anamo sebe mini e by no metu hu anamo eti papa mpacho tie mi kakra bi papa me pacho wo de tie mi kakra bi wa ha papa me sra mi se wo de tie mi kakra papa mi pesa ne e kira mi se mi bra na me no ba ni yakwa manso Copan se oba no onye pani wo Pentecost aso abra wo na wo ye area header enti ye famu die bia se modern se ye bo no ye bo enti se no krese
oni ninja ana waware fofra anamo bia ye bese yetu no ye behwe na yetu papa ni akachi nkoje no papa me pa chaw ebra na mutuo no akachi why 10 years ni respect bia sasa be de ma woni nyakopo bia me de amamo busa sofu tutu sa me de asem ne brand how many years me de nyame beye afa de mi waja asem ne wo mi wo so amini so mo ba beye me ye papa pepe pa because me a colors leader mo ba beye me ye pepe pa ba me twen once 10 years nyakopon kwa ni say my yard dear papa hello e bia me de ma so ni bia me de ma pem madam we me tiao hello papa yeti wadaro ma yeti mo afre osu acha ama mo at the version of the case badum the phone any near isi entia okase o se daye mu ne yire bonu hu ade ja boy jaman ba be senior no wo no kasa no wo kire obe ma me na boy jaman papa so o kan ya na mu di na asem wo machi no eno na ogina so a mu tie no eti eno no mo busa no kwashe wo so mu di asem na mpa kwashe ba na mu busa no fa asem na o kan ya mu di ya no kwashe ni enye ana se enkwara no nso no won trainer ni nhwe won se ne sse so na o ya ma Pentecost so ya dani asori ye members ko kan mo se ye kasa mo se members ko kan mo se ye kasa so ma kasa o se brana dru se mama ye hu dia mo ya asori no na mienu na akọ oba no me yire me mama ye hu dia sum no mo dia akodro because no quality ni eso no ma ten because of some abo atwa me bae miniska me ye mobroni a me nam fam na me bae etima sam kra nu ba bia hwa asofo ahodro me din semu adamu esan se me nyo obi a me ni bi enti masam kra hia ama papa me de mo ho ya wacho asamo e ma bo ho pa ya che asa na me tu ho anamo ma bo mpa ya che because dan me ba me catch us asolo no me da asolo no enye sa asem we se me ja asolo na ye bia mia na matra se hu se asolo ne mo bas asem we hu me fa nya asolo da but me person ka mo hu de ne kwa ne da na mo de to na ka asem na anko baabi by mama me hu se say de krache eni sika na Pentecost se ye gina so e de toto asolo ne toto ye papa no kwa na me catch ra wona no say ye tete akwantempo ne nam so dia eni ene de papa me catch so mamma ne che amaboacha oni nyame asore na edin komo no papa minim papa abotre minim papa minim se o kani bro e komo aye papa what is that komo de obi amara for wi ade da nia ode what is that komo de obi amara for jaman wa bro nya na ji so baba jaman da eno na na mo hihye mame esi yesu adum emu biara amem ahena osusu se metin magina mfie dunie busa wokru ne se busa me kru se enfie dunie da be pa na me ma ba kropon ho ne yire no kura na sabi predia so ye oyire no busa sabi wa ma no kasada bitu mi bu me ho ebu ya sorry no papa Daniel baye me pacho sisia no sorry no family there say sanction or discipline may find out from me suffer na ma busa say no kre say waware no kre say waya fro on find out from abusuan no mu say na say papa we tire say asam no ka say waka no bo awu won ye adwuma won papa me pacho tia me fra wo fon so waka asam say just we tire say wa antu asam no wa na mompo so wonya hu say papa no wo yire dia ne say asam no mpo wa anko asenanim yeah too so wo ko asenanim dia anka wo fa asam wo ansie me da because one so me kunu ni eneyire me kunu woni yire so waware ti papa wo pa say won nan so da ye mpo o ma me hu so say mo aja ya ware enya ware no ho asam no kura ne enio no kura no enio eti dia ka sin say wiam ya da so adi atro wa awurade anim ama won hu say onya waware eno so e different thing nti madam ye famu de bia yesese ye won we fi osofo tutu breso ana won atu hu anamaya osofo a oba ye so atu hu anamaya e ba manim so matu hu anamaya na mutu nyina mo hu se hu so acha wa yire ye mo ni bede edi be na wane ni me wane na yire de aye wo masore no people ayi akona busuafo anim enti ni nyina no adansefo abamu mebre na beto ne
nya ye hayen sa sorry imprint ne say on hwe nkwada no but according to Obama no so hwe nkwada no nkwada no bu school mu school fees see ya no the way forward no the way forward sorry no asemu ye tie presiding elder no masam ne nko achen obey ye busa presiding oyira mo amasi oba na solo penny wa solo ne de oneye ene de oneye at transfer waba me office be 2 times minim oba no de menye se minim so for fe de unim se wo so e chan ye wedding eno na me ka se minim unim ana unim papa minim so why wedding there be oba office no why who that so why wedding papa ya no who about my office madam no never my office wo so e chan ni bibia munim so oye ho warefo me ne the software ene no ana eye meeting me friend the software na wa friend no enti ye zoom meeting me ankasa no kra no me hu na anim say abranti oni ana say we have hierarchy of function or ne software me share amanse ne manso nyina ha adwuma no ye kese enti directly so for me say what names the presiding elder also a town oyere ani debi me ana me ka say me yi ena mo ka say waye ayeso na say yes obi presiding elder criteria be na mo use me pacho me ba enye me na me ordain no me ordain osu acha me say answer na obi betu me aye presiding elder wo Church of Pentecost mo no and so she be na bata ho enti no papa me say so obi betu me the presiding elder wo asori ni mo a wa ware na onware what we say Church of Pentecost ye asafo a ye bomb modern pastor train e be di hine wasafo mo papa me say answer na obi be di presiding no wa ware na onware eno mo de ye share yetimi esha ebinum deacons elders na onware it's a presiding elder answer no be the presiding elder no na waware na onware me pacha ye will be more preside onware obi krati me be di software ekira answer no ware nti no de ye ntimi nhwe no hosa right enfan konkon ha so yenko dot mo be kaso osoro ba mo na mo bete aso amoye bie obeka so osoro ya de ayawula ma Pentecost won ko a me kan nye messages ade bedi matam ne ya hwe ye so ma me ne yawo no onamu no fa wusu unan no fa se ma me ne su unan na asem no wakwatire hwati atacha bra ne emua ne nyina wo mo dokoko ko bisa wo mo na oba besia wone oba ate akuyensia ma miensa kuyensia ate manso akropon wo kunu akuyensia nyankopon wodo wakatu ya be ma se de ye nyina enwuma te ye no na asam no mu aye na Pentecost mpanifo mama no kura na adi na munya sai mudu kontompo no ato apaka na mudu no kura to atache mu no 0322494771 0322494771 hello Zero 0322494771 0322494771 hello hello mpachodi Doctor Smane so kakre they were so for no kata meta kontu pokra na odi o champion okay 0322494771 hello oh very fantastic woman Nana bedi there na enamentia mame komani mprakope mame na nyamyenim mame ne me be hwe Facebook se wonya akwada mame panyi pa what the na ayana menjase what the awade me see ye wade na ya na see wade na ye
What is it? Namini bar, Wuna Wujina Kafunimu, a young chire, Seponi, the first of the mob blah, a cunning, Senebiya, Yanko Popi, and William Yakobino. So Funanga, the Popatanium, a church, so Funanga, Wariati. Wariati, it is all my baby. Sitting and say, Muyama, Pentecost, no, Muyam, Mujabu, Mujabu for Papa. I say, remember, Pentecost, okay, Musan, okay, Apostle no one to show. No one to say, no one payment or jet me for so, at the time of first for because a janitor, not a Yaman Concro, and that's a would you, your dog, and Nama Baby, just a move of the D, Namapo, Mudifika, and your name, whatever Sunami. So, you got some baby, oh, the Williams what it will be, and when John and Messuo, and I said, Moon Coco the Joe, at the moon to more, at the moon to more. Say the mammy can so for Yamido will be a thing. Nemo Shani, I would, you know, and Quanco Yasivia, at the Sinal Bebre, and son who shall be a Namukoram somebody in a Samuel, may Patum, may I say. 0322494771. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, Pacho Dean. Oh, what's so that? Ah, okay. Oh, Auntie, good afternoon. I just so. Yo, Lodi na yesha mo kai. Yo, but mammy no come up on him. Then we did some penny for papa here on the young one, mamma. Because I put on Tina Bonnie in the past, so dignity or trivia cotton or denia or bed fuck one, so I damn mammy not great. All right, but that's a Lodina, so free crying. Hello. 0322494771. Hello. Patodi. Yenton count. Okay. Na akra mo kan se empire na me bama na me mo ami we are also in supporting na kasano na ka mo wetin ba what you say program ma o ule na ko pa ma o ni ami stress o so ava mo ni That's so a shame here. Hello. Antena. Papa, brother ni ho. Yaja. Brother ni. Entafo nyina bra pani. Antena me do pie mo china se pepepe. Hey, antena wo do mu pa o. E say e gina fe aba bia me fa bia no. Nyame na wodom. Nyame na wodom. Yanko. Na mpacho ma me ntia me master wuli. On na didi ma bidi aja wuli. Me tia na wie. Na antena me ma me mesle no nya abotre. E fa ba bi na se ene ade bi wo na afam kakra. Na mo mfa so bo no so mo osofo ni pi. Isan se ni aba no ni kunu no na di ni hamo. Enti so de so bo ni bi bo ni kunu no a antena o de bosofo no a antena na me woni sa se o ma na ni bledo do no akwa akose sofo no so. Ne sele ni pi no nya abotre na atam na be di mo ho ne de minim se sisi pa e be free mo ba antena nya me nka ho me ogidi me say yen sore na presiding elder yetu ade so e bi asipai me say yen sore na ne ha me say mama yen ka no kwe yen twa ma ne ma radio so ansa na mo a e wo se yetu no yetu ka ye hu say presiding ne hu nsamo ba no so presiding si form right. Hello. Kuma se jaduni. So for ba yanko e. Oche. Na mama na ne papa ya mo frɛ ne ana mo ne ka se ho. Aban mra no wana wa me bedi no. Woni mu ka so papa awurade. Aban mra na e bedi no. Na de ya me ya na ya ma ru ho pa wa asemi ate na eni sanka asori de yenyina ya ba ya busua baako enti awari go ba kura na nka asori ni dimu ntintimma ya na afi ya wo se
Fanny me a noon in a cotodi. Here we say, be our Munchim worry biodia. I saw an hour. And son about watching the hour. Now, we have the papa in summer, who be son and summer walking. After about the moment that back to a papa said, look, you could have yet. It's one brother, my name is Sano. Say, we are the cat and the wet guy. It's you bet to me a farm, but now what it. A woman who be son, I was say, and minima just a bamana. I'm not the who I can not damano. I don't know some will be a crow. Some of me who know, I frau Freddy. If you don't know some Canada again. I'm presiding that the only scarecrow to me. Hello? Young Papa, Matekuma say, Jadumeda say hello. Bachodi. Oh, Chawo Kakrabie. Kajagum. Our money moye. 0322494771. Hello. John Boy. John. Mama. Yankwe. The radiasi. Yame on some way my Amen. Amen. Because I was some way my father my antenna me long. Women Tia Nana Adan Coco policy and Guasoli. Quana antenna can be low. See it, I saw them near my ye, let's say, quick Christian Jane. Pa, no can't and you may push in now, bet you just in a Christ of war. And yes, the Pentecost, and your Pentecost, I wait. And the aqua having you, Mamma. And so, man, what do you have any so funny dinner? You do what is aqua heaven, and Senaka. Papa Monica say, what now, so watch it. What your sofa, won't tell them because they're forming yet. And then I said, for no sooner, I just said, what would you anymore? Over to Aqua heavy. Mr. Sofu be a 1 year with 10 come. I'm sorry, I didn't know, and Solomon of what, yet food you can go. Oh, Mamma, what better a year, what can you call who are you invested in yet to play was selling Pentecost as solid? And told you at time. What is you can walk back and say, Bros? More money being fine yet, man, can you magatra? Abbas, Yamusum Penny. Hello? Hello? Good afternoon, Patodi. I'm with any more. Kafra, why? Hello? Oh, me. Nigeria. Me pa transport screen so ngem kamiam papa mega. Hey, so for papa. Okay, kajagum. Yeso ni nyam say bam. O me na mama ntia me dofo bi. O fi apokua di asu yeboa. Ba yeboa na nirem no. Ene mbevdo do vodbodi mi ado me ntia no ati. Na me na you ne me mani bi. Oh, I need to jump and so ya. There might be a second project. Also be worried be a kai ma. I was you. Na said you ko so daye. So ba no that they got. And send the brain fan go see into your bani bug of my who be sharp penny beer and penny banner 40. Well, what's a proof of the day? Who wants the Bama to so? It I make any plan there. No Bama was in again for say or no bani be jay. On the meeting, who quite do a van paso. And all this happened. I saw one medium who because about get on finance am I. On now on ground what check. I did what Gemma Mamma Mubro. What's to be so about you over Cadro? Pejana to her, Mana so, oh, I don't claim it market one and crown okay. But to Musin, Upasam and better move fun, I think me a kid. And I don't want to find you. You must have Bema, Una Bema and Jobia. As you say, I do see my man, there's a bit. But the other down with my money. Yeah, your band is years of money be among Faman Antonio, Memoria. Let us say 0322494771. Hello, Kafra. Hello. Hello. Patodi. Yeah, but the first room, because the first from process. Yo, Sivo Yeti. The area, I don't know, or Shadamuna, or the form. Okay, you. That's a Jumadina, or Toda, or Katana, Kataboko. Now, Emma, Mami Kuno. Now, what should I answer or bar?
egwa ne ho a ade na nka so oba no oboda mu ntino o pe na de na ko hospital ya no de o ko ka se oboda mai ena mame no so no de so me pa nya kutu sometimes a man no se mo ko tu se mu kunu akofo oba du ko jama kwan nu ya wo fi se wo pe wa de a money dede because them man no e power cho ba so for so ya ka wo ba kwa to asori fu ani once asori fu so bi na Pentecost so do harmony mamia lani sham Steve Oyedas 0322494771 hello good afternoon ahuma ba ko nyenyenyenyenye hello hello Pachodi Pacho ya sorry Michael Asafo Michael and a Pentecost for share is abano adana kura said the moka no and now we Presiding dana uniska yem farm mau it's as a mini madam fubi oye ma sempa and so we Presiding da and so so omutimi hwe no mu se ani pe onyankopon sa wono so ansa na omutimi sa gibia no ama no esa se nipa no pema na se bia no yonku bi enso pema na se asembara o de konanimu a ebe de otimi aka o ntimi nka entigi se nipa no yakonkon a obetimi aka bone anim ansa omutimi ama na sa gibire no enti juma mu di mo de na mo obara oto no esa se wa ya mobo enkola ma kuma ko nwotwe die emu ya Medase 0322494771 hello 0322494771 hello Pachodi Omega Kusu Omega yenkwe Udem tufa mababe dura tunsu to make a for jomo phobia or ma obia tie na tunsu for so o problem awon kan say aduma de mo gbojuma pa na te o problem le say oba de ni de ba ne be ma de ba se de mo se kan oba sem ne be ma de mo kan pe ti be ma na sem ba ya mo kan se de mo se kan oba sem na yeah, that's it. 0322494771. I'll be your 40. SMO bias. Hello. Hello, ma. Pachodi. Hey, Vero, yeah, chamo. Ma, yo, so far. Me tell my name, Papa would just let me do one, ma. Or more body, nothing to do. Me see so who got some time at na se ketwa ma se na me kra kula bi adwuma o ka se me se isa some si ba ne dia ha me ntimi wale because wale mu nsam doso so sama ni pa no one na wo age mu ana se eyo pa papa ibi yano ubi awata akofo ba akofo it will be so be 2 years na ba me dia me mani die yanko poni ni baby Medase Vero hello 0322494771 hello hello ma Pachodi James Katetra James ete ma me pachu se no kra ni edi edwuma dia ade ne tie for no wonti mo nti atete nkwala na ebi wo be ma no na ebi so wo oba no nti enye hwe na be ma na so be ma na ja nkwala ni nyina ebu oba no so na ba ko amesan kan se omo de asemba radio sie you know asebi so omo from penifo na omo ni penifo na kasa ye ya omo kase free radio ho na yo munya abokrema sampeni so den asafu bi na de sampeni fo ni si ho sebio so epeni kwase akura na di ne sipeni na medase anka nko akire medase si form why 0322494771 opinion hello Kafra 0322494771 hello
Mame. Yena, Udi. Because of the United States of Bushman. Udem. Mamma, Papa, electric cars, one Mammy Emilia. Why? You offer it here. I, Mamma, Presiding and the system and the day and you will be down. Hey. And some of one and some of one would be no one hour and come more can what the example be my yen and sorry money at the yes so. Now the war at them which means that when you our bra uncle and the bush up one of those lose for the any of them and something I day. Hey, the more yen show. Presiding that is most to me out the white and our baby, I'll be my first away and to Mama Crow. Midda says 0322494771. Hello. 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 Pachodi. Obapana, mi mama Tanasio. Yeah, that's it. Kajagum. Bibiani of Penny Thomas, make a 3 old Tafuma 4. Obapani, Mani Musa, 1 hour here or a passer. See a pro of Yesua, now the years. I would say, your friends have to put only and sorry so. Eti manya to keep from Nayana uniform time. Romans chapter 2 verse 23. Say a kaya and Kasofu that now or every no common some comprehend here, Papa. You have to teach us what you want me and young Colanian folk. Or so what you want that you are more careful men sister you party to. And then what you will just get on the yes, sorry, no, your friend sense of one way, they Yamiasa. Kristo asafu ya nkota wuye webu na mamefa kakrama mimi abai obaba mawenya futuo mawonu unya mesumu ekanse ye ni da tuyan kuri yan sorry so heavy the boy yin mamencha ni sister menu o to ba ire water futuo omu nyina etio Midda say 0322494771. Hello. Pachodi. Mario. Solomon, Akufrudia. Etomo. Yoshimo. I Mamemo, when they are the phone in Abaso. We had a chance to one some lane of blood. Nana from Pomata to say what some of the Jano. Mammy, you say, would the 19 ever say, Mammy, Emperor Womoa? Wouldn't say, Mammy, what blepa and Colan what tree. Nabema won the war. War for the cheap Walo Bafufro. Near to me, a sofo, a moment to me, 18 and Wale at the master in the Pacroy. Oh, I am not a ahumate. So, Pastor, not a sofo, no do not at the penny hour as a phono. Yes, Philipana, Yamisu, no more. Yammy, a Philippa, say what the tight bar, the tight nation. So, but to offer now, the offering a song. Yeah, appeal not in the panel. Ubo cannot in the planet de pa. Say the panel so from the almost pain as a phono. I'm going to be a practical. Now, won't show more. Christo to a woman more. Or beating you or more boa as a phono. And this will be a could be a beating or be an elder. And not just in Bacono or Christian, you. Air tight in a afternoon so. If you are 1 year to 1 minute. If your man knew a titan would be young only pana, you almost a woman's or no, with you only in middle moment. Mamma, it will get a chance to become Sunday. Dear Mammy will be on the phone with this. If you will be also a Jacopo and Pentecost ahead and the bigger dear or Jacoan in a Almaca, I became 1 year. In which I should be a baby mammy there. Namishamopa. Last caller confirm Honi and Quay 0322494771. Ye page mo ye call natural lane 224947771 0322494771. Hello, Antina John Boy. Nyame adumo. Na mama tubika me ko UK. Mr. Chicha sa ne Mr. Simadu. Mama so Germany o ti o pa. Aguna de American se ni nyame hira na wabɔ modin pa ana wonu so a ode mo aba so radi nti kom pa
Juma de se wuti na dofo tinya bi de beboa na je se nyame sro mu ye mini aba na bre na blante na okasa video su mi lo ahwa man pa antena se ne sofo kan na me de sample si no nyame so de sample si so ne ba di bi be ye no ne ba wa di bi be ye no oyele pa kasa video nyame nkrofo ne ye gira so ye kasa ne ba di bi be ye na antena enyo no kra ka minim se wo yale wo akoda ko fa no te na so ho to ana ko na se yi wa utumi plapla ne de wakati achew no akofia kodidi ara wo sambe no 75 years ma me dia kwa na ode aye wo ode aye nkola anti mo ntumi nyeje ntogwa kanka kra na magani na ma abaye so mini abaya me nso ode wate na me se ulade adum e mo be ba ma uni o ma me firo akofie me da se 0322494771 0322494401. Hello. Pacho, good afternoon. Good afternoon, Pacho D. Mami esi ete. Adumo. Mama, so sana de ni sena pa. So ma ya wa won wen tin yin na mi ama no. Na wa so ne rade si be no. Mo be bia no e bi dia ma me no. Right. Wa ha ma me na be hu. Also na ko pum bai rade ba kin sa so ne rade kan na ho. Me. Hello. Abinai. Papa. Me pato me kapasi di chance Blackman passing. Blackman yete. Mame mo ni abejafo nyina ba so nyame nya mukese na ni nua no so a mo di sika free baby aba beboa yinua ba no twedi afon onye o mukese baby o mu yi sika free e bia nyame echira wo mo antina ta ye we na na tutu no ye na na no wo mu ogogo a wo mo di cheni pa no to wo mu di mba ba wiase wo ba ti wani no ma hwe mame no wo yi wani Entiba semi ni aba ni se mo mpaba awo maame ne ho na twedi afon obaye ne kese me da se. Right, 0322494771. Hello. Hello, Antona. Eja. Baje ko je buga to market. Yete. Oba ya to market amba bo afo mo nyina obi ene mutipa na misha mni ejuma pa mo yoma gana pa misha amen na papa no de ablante na wa unya so kasa za so da se ya juma me ato hospital za na se de fiskabra kasa o be ka asano ene mama o de du an check ko tinya boa oh no so le undi mama na wo bro abbe ya sen institution that's why wona se wa ya de hospital mo se ko na ko pe o ne fa ko mama no to da o tuna gutia nka de o se fa usa enya o me ka san ko de va to mama no yo bu mama no ni mu pa o me ka ni jon mama no na mama na bre no o bre no pa adu o jai adu ma ko to so no ma ta fa na da din ta ya za all right me da say mama na odi birthday no me ba jina so mama ye mama Monica free USA the odi birthday no what the $100 abesoso ti ya take no aha ti mo fa Monica to so sister na ye na woda na nkrofo ya adoye a ono ye na woda no ono so the 522 Ghana cedis asoso ti enya 800 na chese ye ya trampo 11.2 no tipo nkosofo a mugu so from krone eden yamo yonku that you so yonku that you have Auntie Monica free Monica nyame show wa shiri bi awurade show na awurade ma nya no mo ho enti yensa kaseka ne nyina ya da mo hello Pachodi Pacho ya plani ama mekasa free test ija okay ama mite aya man aya mi mu de ha wo mu kala enka me ma jene ne se o de onfa fo ne nkota e ma papa ne obonsu o no hwa ketekete no ya ma so mu die o mu ho bo mu sala na mu ne na ya ko wo je mu ya ne e se ha mu right one no say Auntie Monica free Rosario and Vicentia Mwachia Abrewane kan 76 years nyame mamu fi abrosa what hello hello Pachodi
Tell Mohammed I'm a fresh recruit. Okay, yet your church kunsufo. And that's a good thing. I mean, about free day 2019, maybe because about the CS we see outside and the crowd out there pass and to say, yeah, Canada, Mammy Adua. He said, in the book about free day 2020, this point here. And only as you say, because now 2019 is ready. I don't make cash in the final come about the chimney. Right, opinions. Yeah, that's it. Muntinia, hello. Hello, Antina. Papa. Hey, Ofa Bobie Central Market for. Say Matiato, Corona and Timatiato. Money money. Ololo ya chachiamo. So for my memory na chachiamo. Yeti. Na masa akusiedi. Chiano mami na machi afefe. Ejom MP wa. So say yaduru abinchio. Abinchini yo. Central Market. Anya hwe monka fra mbesa ba. Ya besa apa. Me papa ya abo frere ni. Ena meti no ho ya papa. Bema. Ye ni bema ni o mo ma me ye. Ye ni ma me ho agro. Na bema ya fe o sie so. Na ma me ya le da ho. Na wo kasa se buwi. Eti ni oba no ne ne tie. Eti sa ne ire ba wa tuo se sia am. Sa wa me wo na me ma me ye ne ire ni bia. Eti wo no beti makana. So papa we on. Any person says yes I didn't go school for pro. Was I call yes you didn't answer. Yes in the fact to you. Oh, the apartment who your papa. One many power who cry there. Oh, you cry the Katias here. Yes, see at the Abema. Oh, my new one. Who you know, I know it's near the cover. Now, I don't I knew we. Oh, my Metia to Wayale. Now what to walk? Now we see. What do you want for my mama the other? Your call has been put on hold. Please wait. Oh, Kafra. 0322494771. Hello. Mama na mmoha. Yeja. Mediation Mustafa Kofi Abraham. Mustafa. Ya chacha, uyankwe. Mama Canada hemare de Sophie Amo. O se de muti wa me Canada. Mama nkaze ngaka me nyamba wo ti wo. Me jiri sa wade wo ko na wo ni botai njo kwa wade. So botai pa wo de kwa wade pa buta na se wo kasa wo si ni kunu wa ye wade. O se de bi Ghana for de. Woni de matena wo ba kwa. E se wo yere o ne yere no. Baby, mama. Mufi a mediate wo ye pa bia o munche ni ye. Da wo kwa wade e hunu botai nche o de kwa wade. E na wo tuwo na akọfa ọba na ọba ba wade o pesika na akọ. Bema so je so hunu echi o ta o be me o basa. It's no we no we can also down at them because what I know what they ban. Well, who actually it does show war. That's correct. Then I can do it as a baby who's a yard. Mamma, and you could also be one in the cash and uncle, Papa Tennessee. Yes, they be mamma. My parents are afraid to say I'm pure or now for. Or Musha the year partner in Paponini. I mean, 0322494771. Hello. Hello, Antina. Eja. Yeah, Brammy. I'm free from Cronuju. Okay, yeti. Oh, yeah, Brammy, you good member in the Matipa. Oh, mammy, I want to make crew. Oh, when you been a Mabio, don't give me that as a dead out of my member, Presiding, and San Wabefi. And your partner, or mammy, I'm finding no quantum and Numuta. Oh, there be there. Hey, right. Hello. Mama nai. Jay. Kuma se je dunia na. Papa. Ni. Eh, so for ba. Ai. Na sha hini ni. Yankoi, udem soko. Ukola bako, ya fenu eni na. Meten nka che. Ebi me ya me defe. Ne so aba ko pe, oba ka me so a. Me so aba ko pe. Dia omo yo mami ana ama makai eni enedi eni elebe bi enya ni sra o eni so dia na nyame ani munini
we are so no Chromano Ghana attitude. Sir, we are Brewa, who need no animal to Chama. You know, our certain chance of every day year mouth. Sana in the Huno. I, as I said, who's that? The mayor who want with the name and can move and can move 90 and more Kurena Gomua, Mammy. I said, Namin Sadia, I don't want to be able to account someone you. Woman, you. Now, Kaka make us running your by your Casa here. Many about any by the Antona, many by a day. It's also be our crosswa. Winning will be a minister of Pantophone number one. Hey, okay, so what does he say? Now, go quite two, the Bisano. Who can I not say? In and out in other buyer. They think I'll go to an uncle with Bisano Cadawani. Don't come about them and Mammy. Sir, I said, of course, say me. What would I be? Remember, I'm telling my phone is your wife. Right. Okay, hello. Patrolling. Eja boat. Yes, Me patrol. Never catching you man for say. If you be new as you. If you fall bien hot. Madame Mabuya to come home. Same who said in the phone bien hot. In the salon, I'm looking for. No selling man and I'm right. Hello? 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 Kafra 0322494771 0322 hello? Hi. Onyamia sum jenkamo. Enkaoso. Gidi samu nyina mo hoya. Adon kutaye. Oh. I need your producer somebody up to watch it. Come on, baby. I, Mammy Chevy Abemano. I do beppy. I designer. I will not translate my mention of you. Yeah, with you, until I will give them what they are only the future. What Jenny get them, Mammy Chanapa. Mamina, I said, what you am case, so I am case, papa. Papa, no, see a penny say, I'm watching a Jamaica. Otie, Yamini, papa, we keep on course to papa. They don't make us keep on course and say, Mamma, and you might worry. Who's the answer cry about the and a water and a mamma only one? And say about the who said the mother is there, who they do them out the action, who goes supermarket, who call Joma, a month and to my yet talk, as to my dear yet talk. Oh, your mamma and my 3 months for bigger, and I'm common and young as no. What is it? If you said you see, if you said you're soon, oh man, what Bob, 1 year you ran with your cocoa and connected to know. She got the idea of one year, mamma with the padia, near cocoa. What is keep on Cosumema, cocoa out here? Oh, mamma, Mokla, oh, more black round, out cocoa. Now, mammy, yare, no chip, no one can say, oh, mammy, copra, no fantica, Yami Choka, Yamu Choka, so the new folk to a noon, no good to slow. What go show me to cram and me when you're here? I am put out your mamma, oh, mammy, to solve the more, even now. Because of the winning answer, yeah. I did not talk at us and a telegram for. Not slip, I've done channel, or parts of your common mammy, and necessary, Omnia and Nano and Nana, your dog near mamma. Oh, money proof, name you have, now mamma, yet, Nammy. I come in just over Comamina, sit or sit no move for a chair will be out there. But I didn't mammy for the Numa. What can you say me? None of my new feeling. I don't know yet to focus on my papa, mammy. Okay, yeah, that's it. Hello? Hello? Antenna. Bachodi, good afternoon. Adom Kutayeng. Antenna, cocoa flatters, Martin, way out, papa. One day, ya bought you. Hey, fine. Now, cocoa flatters, you to make us say, go crap, man, and the Kelly. One neck, the pan, hey, Baku. You didn't want to be moved. Of the Miss one neck cocoa flatters, the banner, hey, Baku. And now,
ya boa tene ni no ku yaw ya lan ti adu aka ti bonko obani ya opa what that from when me and custom pastor me dan di tell me ukura to say so wonu ya ma mu impa and then this from kwa bodamu a ni wura bondam we dey what stress kumi yale no do yale si likunu your friend Vivian the castle say Auntie V yeah that say last 2 callers hello Pachodi the friend ama me kasa si Central Market ama yeti the pacho me kasa si case na edi kan no papa no die wa mama di no ya wo kwan bibiri so me so kai tani die me bona ba so fa because you say amama e wo mu no amame no omo di secretary for ne ehwe no no kwa no mu di edi bo mu di edi bebre kwa ne kwa mi obi a e ka ho bi nyankopɔ hu no mo no tumi ko na no mo ni fa no hwe maame no na me nim so obo na ten se de wa hwe ni right me dance last caller hello last caller oh you want to say oh you born national poye already yes sound on national I can't from selling atina oga PM was say just ha tuta papa bra pay or monitor the ni collins wajana no nwi ono so ti o ofi break ba omo nyina wa ha boys ni die ala mo omo nyina ti atina papa na unyi kasae ni da meka so oyemene aman you are naked baby na bodam by kakla no maroro mo hu omo ni na nkuma se abonti so umma mi yale no oma fra ofia uka kire we mu ka kire modebo awa bonaomi Yakupon Shrouse. Now, I catch your say, Umami Yalea, who see you turn clap like you. Ah, and ready, yes. Ah, but when you see you, papa, and you said the old piano, or Muna Ubetra. The Wayanu, Sana, the baby, the bedroom. Umania, 9 months, who done yum. Now, why you have a now, the enemy Yakra. Papa na hunyansa ni rozo hunyansa oyibo me da say ati na mami fire omo mami fire mani biusu oguma yani ma se dodo odi atam kwa mami fenti oda forse ni nyina ya hwe video no na mde meka ni say nti eye abrantie yi a o mami eyare da hospital wentumi ampani ama mehwe no wa mama mehwe mami emu anyinsem yawa mami anyinsem emofra ni nyina enkura awotwe ni nyina ba ko pe eye ka ni pe na etumeti mami hu a ohwe mami enka ne de je so ma yo ma de nsa mo ma mehwe mami na adenti se wiase no uwa na ya na se wanwa eneye uwa na ya na se wanwa eneye mami atumi atete sei wa yare mo akoda hospital wa mehwe no ebraso nsie yi mami na hospital bills so abra betu abra wuti mami ni koko kashense on prepra eye hospital ho nyentua ne kan yentua ne kawiya no de sika no atua ka ati we bi mpani nsem bi da ati we bi mpani nsem da o mam no ye juma ho ene wa yare ana yesu ban fume ne emantie bi mu ananse emabi eye no o mam ye juma ho obatan so baby ye wo sa hye hu nkra hate enka hwe endume no de enka hwe nkyere no enka hwe nkyere no so wo kana so nti a me ma me ne papa ha ho ka se bio do no abe face eye ma no obeye no ma ne ko sunye no be ko kopem obekwa kopem no kopem so na echi na obesan ba elko no na obeka asem amana to ne tirimu obeka asem amana to ne tirim
So Batai, the mamma, papa, Mimianum, so be a sa and Cassahu be brave. And Cassahu be brave. Now for me for a trust so. What to me up, but we hear it. I'm a crowd to channel, I shouldn't to me a buffet. Now, Sunny a boba. Me who have a boba crana. What dear, a Caribbean snitch, one for a young twat crowd and say, I can't push in it, you back as in it. What's me up, Bonama Cranabo from into a ball from and then I'm here putting a cabin so hurry. Now, I bet you far can so ending. And can also be any day, I didn't rent a pinum. I'm a pet abu bossa. Almost a home. And I make whom, more fast kind. Now, but you travel here to channel. Not to channel swap. Edenya, Bokako them. And I am a yes and sink out. What you channel? And I can't, you don't corner, ye child in our wooya. Okobe biwa no hu kwasiade ene nyamanase abeye so be san biwa e wawa asema na presiding elder so wow u preachi u jado mani ka e church o se me de e mana anu medi won e mana ana medi won ano so den oyuri ni wo oyuri oni wo you just talk about now, a maybe so a hydrogen. The parents will be sent across into a new year. And also transfer the crack shower, also won't be some answer. Also, Mr. Bisamu. Now, oh, Miss Samu, when you're she and one so or better na no appearance. Oh, mini kunu. Then your worry. I love all to say, son. So, what is a brandy or over to channel you, son? What is presiding elder yard, the phone son? And it's some mammy bay. I also can't some yard the channel mammy, also son. Yes, and they're calling him. Yes, you're calling him also Kuanimbi and Kuachi. Kuanimbi and Kuachi. Out of 4. Minimum story or show best son. What's a sample? What's a son? Aha, and I'm doing this. Emergency Ghana so in an hour way, Macabo. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copan to tackle this problem. So Copan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copan for your next online transaction? Visit us at www.copan.coplantechnologies.com.